and we are waiting kwa sekonde reba no harasiko natwereza mpira Beckham ompira briefly no gurebota na mnogo wazo kogu after playing 3 tutakafunde goro nemwe Palinga awaza kuenda kwa but now atumutegerise nova urabate kwa naruga na tera gori yo kubanza ikanga harimo batraika kwa nonga hebo tegenyi ataje ya fresh ikanga yabata kwa na tena atandika waza kwa pakati kwa Thomas na wasafara wakati katika awali Toma bacho waiting sana watinga kwa kwa kitawe abana baya hataka kwa waza kwa imani ya nyama kwa watinga Poma karuka ya well think being district sesi kureba kandi ready kandi bari very ready kuba second range okuzira second zitambura and teams ko kuna second ngambiraho atine teams kandi biri mitoma of course bari mukajazi aka green na bottoms ninga shorts za yellow then district yabo hejuru bari mukabru entire na strips za white akugira kureba teams ko second zijana mnango bazi nkogo ejo ne kwano manya no kugira ngo buheju barahangure pakezi kwa simirundi ebiri that is edition yo kubanze kumya 2022 tukazihangura then mitoma bo the best achievement mu pakeza nkore cup akahikaho mu semi final and of course ne 2023 basikandi ku semi final and ekifite hata kugira ngo nabwe anza kwankirebeka kandi kurungi mnoga na mnoga izo wankeri baba twereza anything like a win most especially kunuya ahabujenyi utantire mu line ups za second stand ko mabazi yogu of course mitoma batikatimo ryo mukaba leta amugwera Dennis baine aine byona Edwin baine agaba Martin Rubega Faruk bakugera kopo ebya Anchor Cup yikango ainebe kopo bikwingana bibiri aba district ejimpa ya buhejo first edition amukuru kumanka Sempija Faizo niwe yabenatendeka district ejimpa then second edition akabasa kwa nargena atendeka still district ya buhejo ebikopo ebyo byona mpaho yabasa kwa nargena bahangura third edition yajikwata mu kacheka cyo mu group stages byaika byatambura kubi yayigita district ejimpa ya Mtoma asoro ko byabase kuba ntibirgaine bitambura bwo mukuru kumanka coach Faizo basa kwa no mwita
of St. Peter Faizo. But finally this very edition ya murundo gwa gatano bagarikire bamwita kugira ngo abaze kubana ragayo nabakwatamu mukuru orukumanya ka St. Peter Faizo. Yeah, of course, iteka televiziyo ngendo misho kandi turiyo turebeho bimwe ahabwa kugenda misho most especially ku rugari yabo kandi ba leaders ninga shabembezi mu district zombi, that is Mitoma kandi ka host district ntabwo turiyo na district age kandi yabuheje abaskana biza habukeje mu baziyogu expecting ibintu nyamwinjira mu mpira cyo kubanza cyo kwantumanya ngo team zezi ibiri nzebwa no mu rwo kubanza kimanyi sangu zomiriza kwiza zine afia ninga shi respect kandi ahabwa mutahiyo because ko kwano bugana mu rwo kubanza namanya mwamwiza kufuka no mu rwo kubanza nota kumanya nanka nafukana ata nanka natera ingwara ninga shina koresa entoma higuru ninga shina kwarata, so it will be massive expecting na mnongo izo bankeri baziko no manyangu team zombi zakwani zija akuzana mu ngereto akandi cyo kwano manya being the first time ku team zezi bikwebugana no kumanyangu team zezi maybe basa kureba goro yo kubanza most especially mu baziyogo bukuba team zombi of course being one of the best strikers in each side, one reba team ya Bweju having Henry Kitegenyi kashambo club ya Mbarara City kandi bwo hata bari hibanja kuri ya team ya Kigezi Homeboys abasiko na juheraho ukujeta muri game kure yihanga kandi one reba ho team ya Mitoma of course they also have some good players likes of Okol Eriki kandi shot number 7 mureba haho and still abasigaza bari mu Karid Afazil bamahari yabo na mnoga abasiko natambuza embera kandi nungi mu baziyogo tineho honorable Mwijuki Francis. Umupira taramubuzare taramukago tarambina byo butegetsi umupira no mpira timera azane kurungi iragiro bukoryo burungi umucayi ebene yasinga itwe ntubaso butagira sente nyinyi nkeze zinahurana bagamba konka twino bukodyo nabwo echo katuzo mucayi tuzano mpira umupira nko kuyagamba kukusinga cyonga twenda ngo turete hamwe abantu bankore tumanyane tuzane hamwe abembezi bakwatanise amwerwa byona abaturana bajyango abanyankore tubakumanya mpira barengo abanyankore babimanya mpira umuzana umurungi yarga Mitoma twena za kumuhagira nk'abanyankore yaba nazanda Uganda kure yinzi yarga Buhweju za kumuhagira nk'abanyankore yarga Kachari yarga Nyabucozi yarga Ibanda yarga Isinjiro yarga Ntungamo yarga Bunyaruguru yarga Shema amwerwa byona nari umuzana umurungi akutwekera nkore ngwere mureke twantuzana tuzane nk'abanyankore twantuzana tuzane nk'abantu bakumanyana amwerwa byona abarungi tubarebe n'abagara nabo tukoreki tubarebe mwe bare munonga umpira murungi Kosa timuzi ezazana ninye gavana wa Mitoma Karitundu Alex Kan ninye host ahabwa district AG Nyamurungi abazana bitu itwe ekintu friendly yonka terra timu express myaka 5 na tera Uganda kure inzo mwaka kuba mpenzire ndukurwana n'ababuhweju kanta kubana mwehare omuntu kugira compound fracture ninga simple fracture ompiro kuri modern karosheme kubanoza kutera umuntu kumuhendo kandi nturonda timu emwe yankore erikuja kwatana na Central na East na North kandi kwinegeza umutindo gwentunguka yompira kwitu mwebare umwami honorable Mwijuke kureba mutona kirire timu zitu zankore noba karuno kae kataracenzire konka again orya webare munonga kandi nutukunda kandi ntukumanya honorable Asa Kazora nkamembo wa parliament ayashikira abantu baryone bisha webare ubuhakizi bwo twire kandi n'abahakizi n'abantu mwena Mitoma oye Buhweju oye ankore oye webare munonga mukama barinde webare munonga. Okay, mukuruke yuko musession ejo kandi yasikore tambura kurungi tukureba mwe ba MPs ningashi abembezi omumpakeza ankore kugeza kwa bagambo kandi nitwe ndamnonga abantu barahana chayi
echa Ruhinda Secondary School playground umuri Mitoma, of course just like 500 meters okurga hano muri town enkuru ya Mitoma, echa icyo ntoki kushangwa ekifite kugira ngo nabwe abahagize basikana barebe ko kuba bari binji ahabonsha kugira ngo hiya yindi kana n'abantu ba Mitoma umupira bagunda, so it is like tana hona nyuma bazito basikana tureba mbara muri mbara turebere mbara dabe kugira abantu abantu babarwa n'abanemero bene basako bemero bare uwo bashatu bana 10 15 20 inshonga zitambure zito, but of course izobe danaho kandi abantu nibinji and we expect something big okurga aramnonga muri akugamba muri Nkore Cup. Beckham ukujira turareba squad age na lineup suza basquad shohora tutekateke ki most especially final score kandi mwabaziyo. Of course nibinja babasa kubana bargaye bakateka maka center na kurori izoba ndo washanga ngo ati ya sofa twamaremezane tutakoreba goro wati ya goro rya mitwaro 50 hacayi haro mugigi harga makateka mu center goro rarebe ko na kurori izoba ene goal aza kuba nagiteka mitwaro 50 na district ya Mitoma then aba district ya Buheshu goro yone rarebe ko ni mitwaro kwingana 25 chikubanje mayisangu sofa kirya hariwo muzani eda kutisa nondizo kamugabura bataka sente mukabagana bata expect a goal nyuwe ko muntu kubanga waza kurebaho obwenje bw'ecyayi ninga shoba ko bw'ecyayi buzimazima bwakubye butakoremesaho team kugira ngo babasa kubana bargayo no bagafuteba ninga she ba containinga omusano mpaka a full 90 minutes. I expect kugira ngo team erasinge kurumba neza kuba netunga goal, but oine kuchomanya ngo district ya Buhejo wine squad ho umpango ho ninga squad inamana kusinga ukacheka cha district ya Mitoma kwanga waza kureba ukacheka cyo mu district ya Mitoma ukatera mtocho kaza kureba abasana binemu ukaza kureba abasana ba Senchuma Pranja ze number 15 na umpaundo mwedebera kurunyu mnonga mbakoze reba amazina then waza kureba Akol Eric Jase number 7 bari okumpaho side za Toro no mumanya kurunyu mnongo musigaza rukumaka Akol Eric then waza kureba abasigaza ba Senchuma Pran ba Khalid Fasil then waza kureba ba Emmanuel Anyama muzano wa timu ya KCCA so far, but season ejite base kubane bergaine mutambura kurungi mnonga Emmanuel Anyama patukareba last season but one Emmanuel Anyama no momba tuhirize goals nyamwenje almost goals kwingana mukaka umpakeza Uganda start times of Premier League then even angwana some goals from Chikope cha Stanbic Uganda Cup, but this edition turebireho the acquisition of Ivan Ahimbisibwe turebireho chances yezo kuba limited team ya KCCA batukareba last season but one even na Uganda Cranes bakumusamuninga squad eyabiri neza ku representing aho Uganda Cranes, but this time around let's see reka tubase kuba turinda engero yakucenga micanga cyankore turebe natwiriza performance ya mani cyo kubanza kazana team ya Karongi no mumanya ayarigira ruza kwegita team ya KCCA maybe abagizaine binja hacaye abasa kurara yatera performance ya mani. Let's wait and see no hora abase kuba nargayo natwara umupira kan Mitoma use this home advantage ninga Mitoma na babasa koza home advantage kugira ngo basinga Buheshu ninga Buheshu na babasa kutoreka kugira ngo ba defending champions emirundi kwingana every rata no ba champions emirundi kwingana every first edition na second edition kugira ngo tu rebranding ngire twazaho umuri Nkore Cup from Nkore District Football Tournament kan Buheshu get that focal point ninga standing point kugira ngo at least babase kubana bagarura legacy yabo iyo kwanguraho ekikopo ekimpaho echama no kutegereza edakika 9 bekamera sports master Roger Jose tukwisa edakikezi. Alright, aho kuturebera ho nacyo rukorana cyitwa cyamane bari yamukutugutu gwa YouTube bari kwimishikara kurunyi munonga bari kuri ya X mu cyumukorane cyamane bari ya TikTok cyumukorane cyamane bari ya TV butunu cyumukorane cyamane turugambere bempere basukani gutandika kandi district ya Mitoma basukani gutandika mukageze kaba ka green dark green of course na shots za yellow then Buheshu bajure full jaze iri muri blue nangwa na strips za white of course nzazo timu ibiri kandi tekateka kugira ngo nshonga niza kuba nizitambura zityo ahead. Okay, jikangu ompira twabase kuba nturugaye nteguye guraho akaho turi omudakika y'igiti yo kubanja jikangu turi hanuya mu district ya Mitoma kubase kuba tukwiseho full time edakike zirwingana 9 making sure kugira ngo babase kuba nturugaye no tambura nitwe making sure kugira ngo babase kuba nturugaye no twisa rather making sure kugira ngo babase kuba nturugaye no following edakika 9 atrebe no hora babase kuba nturugaye natwara umupira baturika jaze na 16 na isa nateka umutwe aba district ya Buheshu jikangu yabarikira bati jaze number 15 baturika 15 aba district jimpa ya Buheshu mwete Samuel Muwanga natandika mpira na rundaka Kide Thomas nibisana bamutanga mpira jaze number 6 na kwata mukache
bagarikana bakwatamu aba district y'Impaha ya Mtoma shuka nguto kugira ngo echayi ni kice uri kuba nashuka umupira nayemerire Munonga Aharan baturuka jase number 14 Kaisa nashuka kapira anu ya line bagarikana bakwatamu Kakire Thomas na crossing umupira na Londohwa bagarikana bakwatamu jase number 6 na kwata mpura jase number 15 na crossing umupira golikipa na kwata kuri Munonga wa district ya Buhweshu asa kubona muita Muganzi Godfrey jase number 1 aba district y'Impaha ya Buhweshu Against Homeboys ni bizana bashiko mpira wa Buhweshu bagarura hanu ya line John Ruben Mugweri na Yanga apena jatsi na muguyahera bato mpira gwaguma umucayi bajango mpira no gushika John Ruben Mugweri abisana wa district y'Impaha ya Mtoma Kitegenyi Henry na John Ruben Mugweri jika gudebe manya bona nabasambira team against Homeboys Kitegenyi Henry kangwa teriza kore kwingana team against Homeboys Then aba timu yambara system mpakeza Uganda Startimes za Premier League akateza kuza sikwingana ibiri Kitegenyi Henry baturika John Ruben Mugweri harunaza kushika umupira ya chatiwe ni kumanya Kitegenyi Henry atiwe tine choine kubano nkora hatokizana timu ya Against Homeboys Dominic Abonga ya kubera ponga na atandika ka Afrika karingwa Munonga nibisana bateka umutekito dizikwaye jese number 17 wa Buhweshu na isana garikana kwata mwete Harrison bagarikana bibaba district ya Mitoma tera pasi n'undi Munonga na Emmanuel Anyama jese number 4 na isana Clearing Latif na kutekano ya line bashala mpora crossing akurundi Munonga mpamba ndaka ki Thomas bagarikana babo jese number 18 teka umutwe mpora Kakire Thomas tera pasi n'undi Munonga katuiza turemba Londa Emmanuel Anyama na gutunga Emmanuel Anyama roksindika bajangu free kick bajangu haro free kick Emmanuel Anyama Hargayo yasindikaho omukuru kumanyaka Gilbert Ahereza hazamu okusindikana Gilbert Ahereza na Emmanuel Anyama but finally Gilbert Ahereza yabari haso wa district ya Mtoma brother wa district ya Buhweshu bisabagarikana bateka umutwe mpora baturikaho omukuru kumanyaka jase number 15 mwete Samuel Muwanga yashika kapira na Londa Kakire Thomas Kitegenyi Henry na teka chwamba garikana bagumuyo jase number 4 mwete Faruku Rubega Mitoma batandikira mu high gear let's wait and see areka tegereze dakika 25 tureba goro ningane mikaino batoreka Kakire Thomas amumbazana batime yambara site batekano ya line bachangu no go kushika still bachangu no go kushika again batoreka Buhweshu jase number 15 haruna jatumine kuraba mbagarikana bakwata mukache na Buhweshu crossing akurunji Munonga mpyano batugarikana bakwata mujase number 6 omwete Gerard bakwata mukache Kakire Thomas bagarikana losing umupira Kakire Thomas tera pasi runji Munonga na isana Rondoa hari mukanambisha tumwete ho jase number 14 na crossing umupira Kitegenyi Henry ne shot ogu Kitegenyi Henry bachangu yabara offside by the gwagwarenchire bachangu umupira gwagwarenchire Kitegenyi Henry wesha yono mpira ya kuteka Kigeri no muhurura Kitegenyi Henry amomba sana batime yambara site on loan player team ya Against Homeboys bagarikana bakwata mukache ba district ya Mutemo jase number 10 mwete Khalil Fazil baturika ngunogo kushikagwa district ya Mutemo jase number 14 mwete Martin Agaba nashika kurunji Munonga na Ruta Fazil tira pasi runji Munonga na isana Ronda jase number 2 mwete Andrew Basina Sana sinikana jase number 13 Andrew Basina mbachirangu harok sinikana Andrew Basina wa district y'Impaha ya Mitoma yukangu district y'Impaha nizisha echati nina just within the first minutes baturikangu bona bachati nina bat Mitoma bachaine at least a shot on target baturika coach Sempija Faizo hanu ya align Amomba chasinjira kwangure chikopo echa Ankole District Football Tournament. Let's wait and see. Over rebrand injire. Noho orabase kuba nargayo na hangure chikopo cyo kubanza. Hapo mpakeza Ankole Cup. Emisano baza kuleta umpira jase number 15 na leta mukona bwa district ya Buhweshu teka humutogoro kipana kwa takurinji Munonga mwete Mugeri wa Davis. Goalkeeper wa district ya Mitoma ya Hansi
Mwetenka Dennis Mugera wa district yenyini ya Mitoma bajirangu eshunga tsikatambwira kurungi naitaga medical attention referee Mwetenka Patience neza kwa naita of course medical assistance. Goalkeeper Dennis Mugera hariya hansi shonga tsatambura kurungi and of course Dr. Nahikaho nagira ati mbwenu nimpora nishashaha abjati mbwenu shonga tsatambura kurungi anyway Jikangu goalkeeper ugu first time kwasika n'umukoresha mu tournament na mnonga mu edition ya Ankole Cup and indeed inshonga tizamutambura kurungi in his first game. Remember umudakika nshe cyangwa shambaho of course district ya Mitoma bine attempt emwe akandi emwe cyenyine ibine target and still on a district ya Buhoje bine attempt emwe kandi both bine on target. Then of course bine ko emwe fouls shaba committing a foul Burundi ebiri, that is our district ya Buhoje and Mitoma bakiri bito bere tubasubira umupira muringwa Shanga Manuel Anyama yasikana gumisi ngopira basikana ufana ba Buhoje shot number 13 twasino wagwine shot number 3 back pass bamwita Solomon Kwaringa pass line kuza kwa Shangoha wadada ni wagwine basaka bagumuyaho shot number 7 aba district age ya Mitoma Mwetenka Okwal Eric bagutapinga guri heru throw in aba district ya Mitoma 0 Buhoje cyo kubanza turi live and clear at Royal West TV and indeed turi aruhinda SS Playground inshonga neza Ankole Cup edition ya gatano kandi tukiriyo match day 1 bitu match day 1 area hari game day ya kana Elk back pass aba Mitoma mpora turi cross ningwa Mitoma yasikane neruma tureho Tom Kakere basaka gumutango bukandi referee yagirango apana sabasika referee yagirango haba mukusika turagutanikira mpora Buhoje n'ubagwine back pass Tom Kakere shot 17 yabasaka nasumura mpira muringwa Mwetenka Alson kula hansi shot number 13 mpira gureka gwasikana guhita mamweta Edwin aino mugisha aba district ya Mitoma back pass mpora Mitoma baje kandi bashaba build up bot Eshonga Buhoze bagira ngo tsinga experience za kwa sitting nyuma tubase kwa turinda iwe oshanga ha break then tubikore mitkan turebaho shot number 2 Mwetenka sigaza roketanka in fact mweta Atom yes actually mweta Davis aba timweji ya Buhoje Piraso kana gutera kimwe kandi aheru bitu iza kubera throw in aba district ya Mitoma mugamba ki banyandi banje bariho a YouTube shankezi comments nizireba mpora ture throw in ningwa basonga mutomera. Here comes Buhoje the counter attack pora through pass askonera mu Rwanda hakitegenye mpya yagufana speed agwaza heru neza kuba eri throw in aba district ya Buhoje once again sigaza Mwetenka Solomon Okwaringa neza kwana atampira pora Uza kwa Shangoha Kelbert Muhumuza yatera pasa line Solomon Kwaringa alitompira muringwa goalkeeper bajirangu kandi basukwa roja pitkanto mutwe shot number 4 Mwetenka Faruko yaje mpira muringwa throw in again aba district ya Buhoje throw in aba Buhoje kandi umwana wanje gukiri 0 Mitoma 0 Buhoje Ankole Cup edition ya gatano kandi Mitoma na Buhoje bashama muzano gwo kubanza ombya fayo kandi muzano gwo kubanza mu group C Eshonga kandi niko ziri cross ningwa imitoje kandi jika nejiruma Shana batena ba district ya Mitoma skara ya mpira gukiri umwanya mitwe pora irizo to expecting a goal yo kubanza Faruku yatere tumuchi kujya higuru shana ba 13 Mwetenka Gilbert Ferega skana gurenga kandi neza kuba eri throw in aba district ya Buhoje batabiko mpira kurungi munonga kitaganye throw pass yaskana Shangoha Faruku yakutapinga gukiri umwanya pora is now team ya Mitoma biho mpira muhango kuza kwa Shangoha Solomon Okwaringa no mpira kwaza kuzungu Shangoha msigana atere tumuchi welgo muringwa line nukushangoha now dive ya Buhoje number 4 Mwetenka Latifa waskana gwa muringwa throw in fast again guri ahead Beza throw in aba district ya Mitoma basakana batani mpira butelev Manuel Anyama mshaba KCC former Karoka striker Manuel Anyama aza na tamiko mpira guza kwa Shangoha turasakana gwiha referee agirango apana Manuel Anyama referee asakana agirate Manuel Anyama pira ya utanka kwenda koreka shaba kwetanka mameta MP actually Mwetenka former MP wa Buhoje arhanuya shaba kwetanka Francis Mujocha ture cross ningwa bawusaka gutapinga mukandi gwasaka n'ugera kimwe aheru throw in aba district ya Mitoma Shreke kaba Mitoma mnyana wanja rukiriza mukire kaka bitka n'upira gukire 0-0 to live loud and clear at Royal West za basukuna tairam kutugita gwa X teka comment yawe Buhoje na Mitoma nakira Buhoje ninga Buhoje nakira Mitoma
Of course 0-0 first half jikangu team tine yate birum katemba kamujezwe Mitoma bine free kick Mwete Lubega Farouk bine free kick ka district ya Mitoma Lubega Farouk crossing kurundu mnongo mupira Emmanuel Anyamo mupira tagushanga goalkeeper na kwata kurundu mnonga Morgans Godfrey tarika goalkeeper kanuya bisaba John Vubi Mugweri aba district Jimpaya ya Mitoma teka umutwe goalkeeper na kwata kurundu mnonga bakarika na akora Branda goalkeeper na agarika na kwata che Mwete Morgans God timu ya PSG jikangu almost buri mupira na kutandikira Heri Safanov inwe Morgans Godfrey tera pasi ni Munonga Mwete Jazina number 7 aba district Jimpaya ya Mitoma Akol Elik take pasi ni Munonga bakaka defending akrunji take humutwe Radha Mwete John Vubi Mugweri Patijangu hariho free kick Jazina number 4 Mwete Latif Kiyemba Mpena wena kutandikira Latif Kiyemba aba district Jimpaya ya Buhweju Latif Kiyemba Pachangu nogokushika pora pachati mwaza kugureta tubantu shooting aba district ya Mitoma mpena na kushoza ye chai he's like Eric Bailey jwangu bamwe ombazana baratiro mpira ukashore chai that was Eric Bailey ombazana team ya Villarreal na team ya Manchester United nabomba kushoza chai aba district ya Mitoma pachangu waza kuiza tubantu itereza take pasi pora bakarikana bakwata mu kitege Henry mpena no gushika Waturika jaze namba 13 Mwete Gilbert Muhumuza nwe atire kanambisha taka district ya Buhweju Muhumuza nashika mpira pora na runda kitagenyi hono goalkeeper na kwataka Munonga Mugerwa Davis jaze namba 18 Mugerwa Davis aba district Jimpaya ya Mitoma tiro mpira mulingo mnongo mupira rukwizana kusaheli yes huko kwepena na bakweto kwepena mpira buru mupira guba kutandika mbakutandikira heli Yesu nogo kwepena fashiko mpira kuri Munonga line bateka umuto Jazina 18 na kwata mukache kitegenyi honwe aguruka nabashira kitegenyi Henry tera pass mununji Munonga line Jazina number 18 crossing mu Sharomu tanu ya line Pachangu nogo kushika teka humutwe now Jazina number 10 Isaima bona Latif Kiyemba crossing umupira kulondoha Ruby Mugweri umupira nagarika natera mwinji Paturika Pachangu nogokusha Nogwa district ya Buhweju Jazina number 5 Mwete Nicholas Musika Tika umutwe pora Jazina number 18 Pira nogokusha now Jazina number 4 clearing pira Mwete ho Faluk Lubega pena clearing aheru Tinko manya twaza kubara throw in so far of course nobo kurete choma chikubara throw ins hizo zirengine chast habwenshonga echayi yukangu echayi ni chicham mnonga waba no manya echayi nkebya skybet Paturika Buhweju Jazina number 4 Latif mpena agarika na atira Sahel Latif Jazina number 4 aba district Jimpaya ya Buhweju Paturika Jazina number 15 wa dada wa district Jimpaya ya Buhweju Mitoma bagarika na batandika mpura teka umutwe Jo Vubi Mugweri kwata mpura Jazina number 2 Okwa Linga Simon Solomon Vada Jazina number 3 Solomon Okwalinga aba district Jimpaya ya Buhweju jikangu no momba sana bazana yo timu ya Mbarara City Solomon Okwalinga katandikira sinaje Masaka Solomon Okwalinga azana yo timu ya Chitara wati anazana team eri kubaka ya Rugazi Solomon Okwalinga mpakesa Uganda Star Times za Premier League Patijangu nogo kushika ogwa district ya Mitoma Jazina number 14 basa kuba no mwito mukuru kuma Martin Agaba Chikompira mulingo Munonga Martin Agaba mbagarikana bakwata Solomon Okwalinga now Jazina number 18 wadata tera pasi nunji Munonga hanu ya Ryan mukuru kuma nyanka Ari mpira nuguzana kusahel Ali Jazina number 17 aba district Jimpaya ya Buhweju aba nite Arison Ali bakutandika pura Mwete hu
Chase number 3 aho rwagati ya ba district ya Mitoma sana sibura 15 na gusiba tagusamba jambyal offside. Yes, first offside of the game. Ikangu Mitoma bacagerezo containing umupira district ya Buheju. Bizana berita ba district ya Mitoma mbakugira ngo Mitoma tune kubatero 1 tukaba kwatara nansika tukabasika ninga sinsika playground. Okwe omuri Buheju ikangu ebishai almost ebingana. Eshai cha Mitoma n'eshai cha Nsika. So bona bamakozesa ebishai ebice baturika hadiya free kick aba district jimpaha ya Buheju Latif. Bashikompira Jason number 7 aba district ya Mitoma mwete Akor Eric. Now Kakire Thomas. Sanwati Radha Jason number 10 aba district jimpaha Phil Khalid. Take out passing pura Buheju. Bakarikana bakwata mukache. Now Chitegenyi Henry Zana na Kakire Thomas Mpena sibata kusiba Bakarikana bakwata Mitoma. Take out Chitegenyi Henry na siba kubi Chitegenyi Henry. Now John Ruben Migweri na kujangu na chengaje Chitegenyi Henry mbaturika Manuel Anyama na siba kuri jumurongo mpira line Manuel Anyama sana na John Ruben Migweri crossing umupira mpora ndabatere kira ko mpira ndugizana kusahel kujangu no gukushika 0 Mitoma 0 Buheju kandi tukigira tayari West TV bari kwasa kono tambira ni tumukire nkaka ngira kwa nikusiba mnyano wanje ari ko kutureba cyo rukora n'ikintu cy'amanu munonga of course mpira wa more of throw in za Buheju kugira ngo chai definitely nature yacho ne favoring echo cyenyine cyo rukurure cy'abaswa n'ingambira turu passeningwa narondoha shana ba 18 aba district ya Buheju kandi referee najya throw in once again aba district ya mtubaswa no gutandikiraho washango Faruku yaje ko mutaka kanzu nakufuna akaba biragwa basikana gurenga throw in aba district ya Buheju throw in aba Buheju 0 Mitoma 0 Buheju. Okay, tabi kompure muringo box mitwe basikana n'inyoka pora basikana basindika refa najya tine kiriho biragumisinga kwa sikurwa final shot number 2 sakana guya yo mwese Andrew goalkeeper jira tapana kangureke referee yasakwana jangureke kandi twasekwana chamba goal kick biza kuba goal kick aba district ya Buheju 0 Mitoma 0 Buheju. Abakuturebera mu kutugwito gwa YouTube cy'umukorana ikintu cy'amanu munonga definitely ikimurkorana ikintu cyo muhendo and cyane ko numanya no kugira ngo ntangira kwantukunda kandi tukundira kimwe tugambira ngo bimwe binde byo rukusinga ko bano tukusinga kwaza kuba tukagera kandi tongera kuba tukusima nebya man kurunje munonga of course message za YouTube niyongera kwa nizireba turete rupasha na 15 yasakana ramu goalkeeper yamutangaho. This looks be yanereka kuba chance yo kubanza biti yasakana gurebeka. Anyway we are waiting for the match. Oh, very late. Okay, guyagira mamweta atwasa Jordan yagira ati Mitoma aneza kwa hangura ilizoba nuwamanya Ronald yagira Mitoma 2-1 and of course yabasakana yagira ati tukundane Gilbert 0-0 kandi Sashobya yagira sakana yagira ati guys we shall wait kenewere ubwo yabasakana asima and this one says mamweta Vincent Muhumuza 1-0 for hosts bari mnyano wanje Muhumuza. This one says mamweta Sadia Owampire no matter what I'm team Buheju we bari mnyano wanje nabasa clever from Shema but now ndikazo I'm watching live from TV and of course 1-1 bari mnyano wanje clever nabasa basikana toreko bahagize ko bona no kwasikana tereza comment case basikana bizandikumizamu mbora mpara ngumizamu basikana gushanga washana 15 further 18 aba team district ya Mitoma basikana gwiba kandi goalkeeper yasikana rgaye kwasikana kwa tumpira kurunje mnonga moteka buganzi Geoffrey aba district ya Buheju 0-0 kabutosha tukarebere goal nemwe tuzo mu dakika almost nke ya 300 ahabwa Ankore Cup tukarebere goal nemwe for the first time bya Fabien Paquez tukarebere goal elkunywa kandi kibiri mu kubanza ushanga tusabe mizane kwika ebiri takarebere mu goal tutakafunda hoga back to back draws ezakuza mu goal edition ya hwire. I think tukareba draw yabiri hagati ya district ya Rwampara na district ya Akagamba Shema hari hari Kabohe tukarebere draw ya 0-0 and of course tukasanga kiretera Bushema bakorwa mu pakezo bwanyuma yo kugira ngo bakagwa draw ningashoka kwa makazi na district ya Rwampara through pass lingwa turemi tuyasakanergayo
basikana kushango Manuel Anyama yasikana kutapinga mpora sana batu tureba Andrew isina Manuel Anyama on the chance Anyama on the move Manuel Anyama this looks mama nyabo mbere gutera heru Manuel Anyama mbere gutera heru nyano wanje urukirize Manuel Tibafuna chance basikana kugikoresa Bitkandi defense ya district ya Buhejo batanga kuzamu ebyasha batanga kuzamu ebyasha mpora kufuna penetration aba district ya Metoma bitkandi tureba musigazo wakata katomka kire pass hansi shot 15 wadada nota cross ningwa goalkeeper asikana ruga line pia asikana kunyoza kurunja mnonga goalkeeper mpira asikana kunyoza kurunja mnonga goalkeeper mpira asikana kunyoza kurunja mnonga Metoma ngongera kwa proving ngo maybe Ningashi maybe bazakana turezo mpira murunji but as we speak right now 0 Mitoma 0 Buheju 0-0 omwankore tournament yona yaba sekonde tandikira bitkandi turn up ya sekonde rebeka huizo beri at least nenda kutoreka ngo imibazyo kibasekana kitanaho Recross ningwa hasi mpira basekana gurenga heru Pire basikana kurenga neza kubera throw in aba district age kandi ya Mitoma. Tureba itandika mpora shot 15 asikana guhedingamo shot 18 asikana guhayo mpora. Tureba district ya Mitoma kandi betasa Manuel Anyama mpira na kumisinga refana jat let's carry on finally jat free kick. Finally asikana jangu free kick. Finally ya jat free kick ya district ya kugamba ya Buheju. Free kick ya Buheju. Latif Chiemba naza kwa natani kompira se mpira muringwa. Narondo hatomka kaire mpira asikana gurabaho kandi asikana gurenga throw in neza kubera throw in aba district kandi ya Mitoma tino watebere mutahiwe bitkandi referina jatu mbaze murinda mutaze tugambira naho baturebe Matoreka coach wa district ya Mitoma nagiza kwa naganira muna na one of the officials bazo kana tereza embozi mpora batugambire eshonga nogire bota kana mukire nkaka bitakana bari ati bunogera kwa ni basima bari ati TikTok bunogera kwa ni basima basikano icyo basikano gukora basikano zamuka tugwito gwa YouTube tugambire Mitoma nekira Buheju turopasha na 15 aba district ya Mitoma referina jangu mshaya bakumire shot 15 aba district ya Mitoma mwetenka Brian yabakumire yabari offside ayituru gambire ebi biza kuba air freaking para batandikira mpira gwashanga kitegenyi back pass hansi shot 14 mwetenka Fazil bisikana guye mpira muringwa is now shot 7 Okwal through pass on asikana raba Manuel Anyama natambura mpora line goalkeeper asikana ruga line mpira asikana kwata goalkeeper mpira kwata kuka Pira kuri mu space nungi kugira ati maybe district ya Mitoma bine kwa mukarisa opportunity keje kufuna kandi goal very early in this game. Yellow card yo kubanza, yellow card aba goalkeeper wa district ya Buheju asokana haba yellow card mwetenka Mugerwa Davis, in fact Mugerwa Mameta Muganzi Geoffrey goalkeeper wa district ya Buheju asokana na haba yellow card yo kubanza muzanogu kandi yellow card awa side ya Buheju. Pira kuri mu space nungi abatezi ba Afrika barunje mwakora batugumanya kabaseira rugumaho abasigazi nkaba abikantoko babasigaza barumuka akandwa naho Joseph remember district ya Isingiro kanto azo kuri hera basigazi nkaba Robin Van Persie sigazi nkaba Dimitri Payet sigazi nkaba David Beckham basigaza barumuka remember abasigaza barumuka James Ward-Prowse space jo nunje mnonga kutereza goal na Chikankezi Elk Okwal awa district ya Mitoma nwe abasikona jemeramu na guteka nkahi yarita cross ni ngomba box mitwe basikona gutomera basikona kuzahira kona awa district ya Mitoma neza kuba erikona aba district ya Mitoma nikona yo kubanza aba district ya Mitoma 0 Mitoma 0 Buheju, and of course once again Okwal Eric
akari umushamba district age kandi ya in fact akashambira kuri muri toro sigaze Eric okwala akashambira toro United turi cross ni ngo box no hariho referee na Japana referee ajangwa hapana pira ngo hapana pira basikana kuletwa heru pira guharga heru kandi neza kuba goal kick neza kuba goal kick aba district age kandi ya Buheju 0 Mitoma 0 Buheju pira gutandikira mpora bakutandikira tureba kuri mu left back aba district age ya Buheju Tukatoje kwa Nsima district kandi izasikonza sebekansa kuri Jumnonga through pass sekoneramu zira okwal Eric flag mutanga hoist now Tom Kakera parampora district ya Mitoma zigando dribble ngono pesha 17 sekona guya kuri Jumnonga is now district ya Buheju draft number 15 mamwetoha kumutoma sikaza katanga Gilbert mayino mpira kuri parampora Gilbert ya Sarongo babiri Gilbert no mpira wa district ya Buheju pira muringo pira kuri here throw in. There is a throw in for district candidate ya Mitoma. Trevo kandi parampora district ya Buheju pira sekana guita is now Tom Kakera no mpira Kakera through pass ningwa na rondoha kandi referee na jirangu habakuzana sitima referee na jirangu habakuzana sitima iza kubera free kick district kandi ya Buheju. Okay, 0-0 Mitoma bachaine 0 district ya Buheju bachaine 0 ikangu kansara w'imyete ya Buheju ajuka hira rumsingo achati I'm watching live here in Buheju kansara w'imyeto ya Buheju ajuka hira umsingo omwe ombanya makuru umchange chambarara crossing on Pierre Latif Chitegenyi Henry teka umuto Mitoma bagarika mbiza mbakirani ngambalo da Manuel Anyama teka umuto Anyama msaro wa timu ya KCC na Mitoma crossing umupira bagarika na bakwata kwa chita ze number 14 John Ruby Mugweri asana kirenga district jimpa ya Mitoma chase number 7 crossing umupira na isana kura Brande Shayona na bamutera katimba but teko kipa udhea Mukanz Godfrey tariko pira mpora alright Buheju crossing umupira na Lunda jase number 10 mukuru kuma Kakaki Thomas rather jase number 18 Mweto Aheba Davis tariko mpira mpora jase number 7 Okol Elk take out pass mpora jase number 13 Mwete Edwin Aino Mujisha aba district ya Mitoma take out Mutimano ya Nyama bachangu Harox ndikaninga bashuka mukubi bachangu umupira bashuka kubi nogo kushika nogwa district ya Buheju batorka Ian Amanya mzano wa timu ya Mbarara City na Jati Nduho nduguni ndeba ho my former player rather my former teammate Emmanuel Anyama hatinde live screen nduguni nyerebera ho omusigazi Emmanuel Anyama tukangu bakazana ho hamwe a team yajimpaha ya Karuka Runji Ian Amanya hamwe na Emmanuel Anyama atiro nangwa na Marvin Ashaba kuna nokwe bari omchikope chimpa echankure cup tera pasi ni Jumnonga district ya Mitoma teka ho mutwe jase number 4 Latif Kakire Thomas tereka Njanuya uramukora Brand teka ho pass jase number 50 teka ho mutwe porampora Mitoma jase number 4 mukuru kuma kafaru kulbega gariko teka ho mutwe Anyama hamuzanira kuba Anyama Alliance batuguru referee na jatu tugumizemu batureka Latif jase number 4 Kiyemba Latif tira pasi ni Jumnonga Kiyemba Latif na jatu mwijaba Mitoma tubakwate mechiraka tera pasi kushanga Chitegenyi bizana bakira linga jase number 15 tera pasi ni Jumnonga Kakiri Thomas bizamba garikamba muya mpira jase number 6 Shadow Chanuya Mweteho Bako Gerard jase number 6 hajatiwe ni kumanya hatokiza Chegez Homeboys bya Yanga tiwe ni kumanya Chitegenyi Henry na John Ruby Mugberry bizano bashuka umupira line bajangu nogo kusha batureka Latif Kiyemba Hania Arain tarikopira mpole Manuel Anyama tereka Nshanu Anyama jase number 10 mpira bagarika bagumutomeraho kuro maka Khalid Fasil nogo kusha jase number 14 Mwete Martin Agaba crossing up mpira wa district jimpa ya Mitoma tera pasi ni Jumnonga jase number 13 Mwete Gilbert bisamba garika bakwata Okol John Ruby Mugweri
now finds Emmanuel Anyama, take out Mutu Mpora. Now Latif Chiyemba Latif Pira Pasalan Fiza Kushanga Samuel Muwanga Bagarika Mbagumu yao chase number 15 bakwata wo itano Chiyemba Latif Machangu Nogokushka abadi siteji mpaha ya Buheju chase number 15 mwete Samuel Muwanga Hajati Nogokushka natanakana Latif nasema kapira mpora Latif pressing on pira mpora kulonda Henry Chitegenyi mpira goalkeeper Nasenda Jati ndo kurudi mnonga ba district ya Mitoma Mugerwa Davis chase number 18 Chitegenyi versus John Rupi Mugweri pona de manyamba sana ya timu ya Chigezi Homeboys last season babeni basana timu ya Chigezi Homeboys Chitegenyi Henry alikuruga timu ya Mbarara City Aharon Chika mpira mlego mnonga goalkeeper Isamba garakana bakwata mbaturika chase number 4 kwata mpira mwinjo Farouk Lubega Pano Gukshka baturika 15 mwete Wadada pasi ninjo mnonga Kunda Latif back to Nashana Lunda Garakana bakwata Mitoma Balonda Sabo mpira mwinjo mnonga Emmanuel Anyama na sababu njumurongo mpira Nyama na Sharamutanu Emmanuel Anyama mpira bagarika Mbagumutomera chase number 17 now counter attack Mitoma chase number 15 Anuyalan tira pasi njumuronga bisana balundroha now Okwalinga Simon bagarika Mbagumu yao Mitoma tira pasi njumuronga Lan Mitoma chase number 6 mateka umupira umukoroku Makalatif bisana kwata mpira nukizana kusahel mpira na kwata nukisahel mwete Latif Kiyemba batoreka Emmanuel Anyama just too wasteful mupira ya basakubana argoyi na gushisha ya sanuro mupira ya sanuro mumboga sabana mukuru kumanyanka Mugan's Godfrey tarika kapira mpola Latif very confident aho enyemo museto defense very confident mpira captain Jase number 14 mwete Martin akaba bagarikana bakwata Jase number 10 mpira Mbagumutomeraho Khalil Fazil wa district jimpaha ya Mitoma kwata mpira mpora now Emmanuel Anyama 15 na gumutomera nugizana kusahel mwete hu Samuel Muwanga Emmanuel Anyama Machangu Nogokushka Machangu Harochi Laina na Jat tugumiza bituzani bashiko mpira mpora now Okol crossing umupira pora pira nukizana kusahera ba district jimpaha ya Buheju goal kick abwa district ya Buheju bikagumwe bare cyumukorane cyamari kurebuka gumucaye ku mirambi uzata ya RSV abarisanza kampana n'ubwamba cyakire nkaka abarisanza ari kunjiri kabari Buheju ibanda kabuhe Ishema Bushenyi Isinjiro mwene cyumukorane cyamani yanamanya Ajuka Hilary Musingo Youth Councilor District ya Buheju John Ruby Mugweri atamupura Bachangu Nogokushka well tureba timu ya Buheju makora mu mpinda hinduka Buheju baze kwanda gukora mu mpinda hinduka mwana wanje urukirizo mukire nkaka sigazi bari kwetanka Bareta shot 7 mwetenka aino Mugisha Patrick yataho mwanya kwa asokona afuna injury sigazi kandi asokona ashobora kurundi mnonga well sigazi bakotanka ahebwa Davis asokona ashobora kandi abari mu kutwita kwa YouTube na nabandi bakutureba muri unachi mukora nechitamano tubaze Justin yagira ati I'm watching from St Bernard's Nyakasiro SS Mitoma 2 Buheju 0 umwana wanje Beazin ZJ Serebu ambara ndamukiza abantu bari mu Kakoba abona abari TV Shankezi kose cyumukwandika cy'amana munonga bari kureba ankore kapo bari kugira abanyankore
Kore ko mukora ku rumbira abantu bakakoba. Of course Mwijuke Francis is sweating. That is Byarhanga Banis. Yachukwa kwa ndetse nsama mnonga kwase ko notambura nitwe. Abwenshi mutari kwikiriza abahagize kureba umupira ahabwa bushara like yesterday. Okay. Kureba umupira kwa usha ariza yesterday babasikana sponsoring umupira ogwe. Takayobuza habwa kirizo asikana nabarga yuba kasana ya usente. Anyway, ugaja mameta agumene itu Aran ya Jatfaizo wa Bweju. Anyway, yes, he's the coach. No coach wa Bweju. Then Jirati Tukundane Gilbert abamitoma Mwatcho aza goal post made of akanotera jama. Anyway, avya ndugumiza mukandi mwe bari kwasa mutambana itwe tureba free kick rajongo nchi referee nagira ngo habo kusambisa mwa kandi niza kuba free kick aba district age ya Bweju. Free kick aba district ya Bweju mnyona njaro kiriza kire kaka goalkeeper nisana tani kompira mpora Bweju bine through pass niza kwashanga Tom Kakeira akiriya line nagushanga nigatagushanga final mpira basikana gurenga referee nagira ngo niza kuba eri free kick abela throw in aba district ya Mitoma batani kompira kurunji mnonga washanga washa number 2 aba district ya Mitoma mwageza kwa na containing mpira through pass yasikana ramu washangoha faruko kompira muringwa wargayo washangoha Solomon kwa ringa tagu containing kurunji mnonga faruko yagumuyaho kujiro mwanya boxing kayana kwegamba Emmanuel Amanya is now third number 10 wana goalkeeper nisikana kwa kurunji mnonga second shot on target Mitoma shot on target zibiri kandi of course sona ziri shot kurwa distance Bweju bakire barinzire first shot on target hatem space funa konkati bakafunda shot on target zinkujya maybe ziri dangerous mukire kaka we bari kurunji mnonga ubwaje mu mweta atizukire Derek my stand boy in goals for Mitoma. Yes did the goalkeeper Mweteka Dennis wa district ya Mitoma is former stand goalkeeper. Hey Tele pass mpora Manuel Nyama Eric ingo mpira kuchia line shana bature fana jango mshaya alikuwa offside. Niza kuba eri free kick aba district age ya Bweju. Offside umurundo kundi aba district age ya Mitoma. Pera kutaka kurunji mnonga gwiza gwasha number 4 aba district age ya Bweju. Kandi pira sekona kusumura kimwe gwa sekond guza heru. Niza kuba eri iza kubiri throw back tan mpora shana number 3 aba district age ya Mitoma harimo kusindika mpora Emmanuel bamusindika hanuya shamusindika kwa majezi ko kare faria basikona akireba kurunji mnonga. And of course ajama mweta EDK of course Rubirizi district must stop this group Rubirizi juu abari mnyano wanje Eddie. And let's wait for the first goal from Alex Taremwa on 14th as Rubirizi district is playing Bweju. So kwa tulinda turebe ashobora kuzara seconds zitambura. And once again yajirati asimwe akandi abamweta asimwe Edmond from Ibanda. Bweju will win 1-0. Still Steve Link. Anyway binji bitkande basikana hari kandi binji mnyano wanje gumiza no kutera comments zawe mometa na tamba Sara yajirati Bweju net tera nitsinga. Anyway reka turinde turebe birasikana bitambura bitkandi goalkeeper naziko nafuna bujanjabi aba district stage ya Bweju. Of course goalkeeper Mwetenka Muganzi Godfrey wa district stage ya Bweju naziko nafuna bujanjabi hariya online. Of course na nabasan bagikoresa advantage kunyo hatwizi mkire kaka bagikoresa advantage funa hatwizi namnonga bakufuna ubujanjabi hariya inshoboka kuzo zitambura mkire kaka. Anyway gukiri 0-0 chukane cyo kubaza tukarebere goro yona tukarebere goro yona mupaka za Nkore Cup kandi team zona zinamani. Of course twine twasikana tureba Davis zwingana 2 Beckham ogagira ati nakwakura ati Beckham nakwakura kurunji mnonga. Hey tole pass mpora kandi kitegenya ari hansi neza kubera goal kick aba district age ya well anyway ampira gukira 0-0 district ya Mitoma 0 district ya Bweju. And of course ugaja mamweta Farah tuhimbisiwe make a mistake on district but no problem, I'm happily waiting here. Okay
Impira through pass kuna hansi gwashanga musigazo gutanga wadada bagumiraho is now Mitoma through pass. Referee nagira ngo haba haro offside. Habaro offside aba district age ya kugamba aba district age ya Mitoma. Flaga pass kwa Jando Misho now Tom Kakere back pass kwa Shango wadada wa inupira pira muringo narondoha naronda shegenya bagumutanga baguheadinga pira kuda Mama Nyabo we might see some kind of danger mkire nkaka sigazi yeno kitegenyi Wasa tureba battle ku Jando Misho wena na msikazi baketa Faruku heno kitegenyi wena Faruku bine that battle ku Jando Misho turikumanya omwe n'umuringo ndijo na wine ari physically fit tutire kwa tureba battle era Jando Misho no hara wasiko na winning Faruku n'umuringo kitegenyi ari fit kan tureba haro free kick referee impanga rije bagita patience kurga kuri mu rembo rwambara mwese ko nakwata umpira ku mwabazi yo kandi one of those referees ari kugira ngo actually throw in neza kuba throw in ba district ya Abuheju sio mchakazi cyo kubanza kandi pira gukira 0 Mitoma 0 Abuheju Rio judges of course ni mchize bena Beckham yeshuka kuzikwiseho kurga kuri hari ruhinda SS primary kugamba playground turem tumuringwa scanned district ya Mitoma baje kandi bayitasa ati now Manuel Nyama bagumutanga shot 16 aba district ya Mitoma shot 10 mpora Mitoma no mpira through pass zakona rabaho gwashango ho msikozo bakwetanga kugamba Andrew kuri hansi basikana gukona mukandari hansi referee naje throw in Abuheju throw in aba district ya Abuheju bagutandikira mpora turem msikozo bakwetanga heno kitegenyi kuri line pira gukona mu final kujya heru neza kubera goal kick aba district ya Mitoma mwebare kurungi mnoga kwase kono mutwise ho mbera nkeji district ya Mitoma baronda gore kubanza Abuheju baronda gore kubanza Abuheju bahangure pakezi mirundi yabiri kandi Mitoma twakazirebaga kwase ba champions twine only 3 home edition zingana ina ziba second shamba kanga it is honorable Abuheju basikone hangure pakezi mirundi yabiri then Rubirizi nangwana district ya Isingiro kaba defending champion bumwe ko gwasikana kuwa 2023 Dr. district ya Kazo mzaruka marizo Birgo twari kugenda kurungi mnonga hari arkacheka turopasa tsanera mukandi gol kifagira tumuhikikane ompira guzaheru msigazo bataka Mugweri Geoffrey gol kick skana gutandika mpora mwana wanje Iga Dickson izobere ya nyuma bazagira ati ngwe numva Dr. Wasikantwiho akabanero ahabugenyi ejo nikitkorra ishwangu Iga Dickson kuri muhangiri America no mushambwa Mbara district konkana agira ati nyuma bazi kutungira akabonero ahari Mbara city ubwo turi yabugenyi twayikikana twahumura so turinzi tubarindira umuka ahakitiro bwizibwera ninga shirubindi turebe sho kuzira skana zitambura free kick wa Mitoma iza kuba free kick wa district ya Mitoma iza kuba free kick wa district ya Mitoma sigazi mushamsha hitima kandi cyakon tureba insho kuzira skana zitambura Okay, basa kwa not following social media platforms, basa kwa not airo mukutubiti ogwa Twitter. Basa kwa mbatirangu profile na chatine chiriho. Na chati umupira kwa rughanzi kutera mikono. Mitoma bari bajangu haro penalty. Making a show kujangu wat following social media platforms say tere comment yawe sam kutubiti ogwa X no huru single dish Abuheju versus Mitoma. Anahora basa kwa narugana single dish teba kumanyangu 0-0. So far Umucheka chitu cho kubanza batureka mbisara bagarika bateka umutwe now el captain chase number 14 teka umutwe mpora now Abuheju wadada ezana ronda right tegenyi but not in the position for that tari mu position y'umpira batureka chase number 15 baite Samuel Ahumuza natandikana Latif wete Tif Achiyemba teka mpira Joe Robert Mugwel now carried Pantanyama Anyama nasawa kurungi munogo mupira na tera cross mpira na Bagizan bakwatamu cheze number 16 basa kono mweta Gilbert ahereza na izana clearing kurungi munogo mupira kwa Emmanuel Anyama na shisho mupira kwa district jimpahi ya Mitoma Bajankona ne ya district jimpahi ya Mitoma yushikango Mitoma bariomuka China bachimanya na district ya Abuheju bushayi bukeneye bucenga abakucenge cyayi cyansika playground teka mpira no yansi bagarika bakiriya ngabajangu dogo kushika again now chase number 6 teka umutwe mpora Nyama akatiba
Elik Cole! The fans of the net! Elik Cole! With the lead! Akol Elik jikangu na muzani hali ya timu ya Toro. Akol Elik na tunjira mitoma goli yo kubanza from Tate Pranda. Pranda on defense ya district ejimba ya Buweju. Bakuremesha be Elik Akol was just in position to score at that. Elik Akol yayeteriza kurunja mnongo kwa mshanga heri ya box. Elik Akol batuleta mukona kick. Bashabira umpa mu defense. Batoreka Rofrida Jata ate chilikoro ngore chire Akol Elik chira goro nujumnonga side edge mpaha ya district ya Mitoma. The first player to score the first goal in this very edition. That's 7. District edge mpaha ya Mitoma. Elik Akol Wea basa kuwa na organize gura ho a scoring line. Hawimpakeza Ankole Cup. The first goal scored so far. Hawimpakeza Ankole Cup. He's none other than Elik Akol. Machani kaba district ya Buhwesho. Majangu matuteberachi. Now, omukono kumanka Gilbert. Majangu half time goes like that. Majangu half time goes like that. Elik Akol. Merana jati checho. Matureka jase number 6. Ama district ya Mutoma Bako. Gerard. Najate chatumara. Lukangu na wachina achaye chimpaha tuine kuleba goal. Chakuma champione chai ni chiche. Elik Akol was there. Just in the position to score that. Half time. Beckham the sportsmaster Rio Jose. Yeah. Akwisia ho a full time. Edachika chena making a show kujango basa kumanuruga yo. Not quite social media platforms Z2. Tukulatira social media platforms, tukulatira tweet ogwa X, tukulatira on Instagram, tukulatira on YouTube. Abase kubano vanya binji, basa kubano tegereza binji. Omucheka chite cha kabiri kan Buhweju equalize. Kujangu base kubano ba sharing points. Hanu yampaho district ya Mitoma. Rather district ya Mitoma. Can Mitoma win this very much? Can Mitoma take a 3 points? Reja Jose. Atijirengu Mitoma bakozesa home advantage kusinga Obuhweju. Tujengu Mitoma okozesa omupira munonga kusinga district ya Buhweju nabwa home advantage ninga nechai. Well, one oreba ho teams ezibiri zombi bazakona basamba bine discipline kandi twareba district ya Mitoma basiganwa pressing icyo kubanza bariumuka icya kabiri one oreba ho striking yabo umusigazi Elik Akol gwasibona atibana na umusigazi ogata Emmanuel Anyama bombi nibashamba highline ni manyisachi ntindi basigaza ba defenders on position yo kubarika ngo bari nabo kandi ushanga ngo baza ko spacing omwe ya fielding ogu ugaga aga fielding oriyo shanga ngo basigaza space yo gukora mu runs the moment wakora runs na any ball that comes in ne dangerous side yabo kandi kindi bakora set piece tutawusire tureba teams zile za Premier League intaragambi zina mbakosa mnonga set pieces. The moment you make an advantage, most especially on set piece, you get up wasiko no hitting away. But all in all, Mitoma is ahead and second tureba second half is going to Teresa. At the moment, twin Louis Osbat kandi guni omwe aba sports analyst kandi commentator aba Tayari FM kandi umukozi witu na uraza ko natugambira mpira kuyagureba Osbat one oreba first half adakigana ni 5 wazirebota kuri jiriro perspective yo mpira kutanto expecting ekireki kufuna first goal ya Ankole Cup omu izoberi kose ompira half time gabasaba gutambara akurunje munonga kurugiro kuna ndeba half time aside y'abanywana bitu aba district ya Mitoma batandika batine pressure batine kugira ngo baregezamo babasaba bakwatero mpira gwabo akashayini bakamanya bare bakabari kamanya akashayi kabo because baka training jamu na karuhinda SS bamazero musinga wiki batraining jamu kurunje munonga so kuba kumda cyaka ya 30 babasa kuba ni ba holding umupira pressing yabo yabonire munonga midfield yabonira umusigazi bamwita Onyama yabasa kuba nazana kurunje munonga umupira babine defense nunje munonga bakuyamba goalkeeper nababonire goalkeeper wa district ya Mitoma nari babonire munonga aine hate nunje munonga iri kubasa kuba nekwatera umupira ngachikwata kwasaba negumeza kurunje munonga waza kureba striking yabanyana bitaba district ya Mitoma ebonire shot number 7 Elik Akol yabasa baratera goal nunje munonga nabo baza munkuru wa Arsenal no kushangana bafana set pieces bakafuna mu goal of which babasa bagifuna kurunje munonga so naza kureba tumi district ya Mitoma yagumza muri ya PSG neza kwangura umupira another thing kide kina kundo umupira ogu ejiniyo goal yo kubanza mu tournament ya Ankole kilebire mipira kusamba almost game ya kana so we are so excited and very happy na mnonga ba district ya Mitoma kushanga
twafuna goal yo kubanza ku ruga side ya Mitoma so bagumza mbata ba district ya Mitoma ndeba bako abantu babonire kano basa no kufuna na win well umudashikana ni 5 Mitoma yafuna shots on target 3 kandi uhweje ine shot on target emwe yonka uhweje bakoreki funango at least second half bagire mu mpinda hinduka anamnugo muzanogo waza kureba buheje kugira ngo bagaruke bafune pace yenyine ya Mitoma ibaroho first of all abanze bamanye cishayi cyo bancabine cishayi cyo munonga barinka batacimanyirire kandi barinka bija batapfuna no kucumanya babanze bayege cishayi kiri kita shape ye cishayi ngeta baiza kumanye cyo then babanze bayega kuba kwatera umupira yes mumenya kwatera umupira kungano reba ngo Mitoma yabasinga so baiza kwatera umupira bakamanya na position zabe zamu kumanya ngo umutu na kwatera umupira nagweza namamushayo naza kutambura nabemu nabasa gukora cyaro kwenda so baiza kore ico buhweje mabasa kugaye ku nyonga bafune ekibara kubetaga so tumi ninde babuhweje nawe tubarukubi as such tubarukubi oyine kujana yo musa mistakes za goalkeeper nabasa kubari amurukwe surprisingly abasa kwa disappointing konka bagumza mbari ya face kugira ngo baze approaching kaibo ayi Mitoma yabereho they can do very much well. Okay, oteba kumanyango Okol Eric yabasa kwa na yahangure mitwaro ye 50 omusentezi yangarito ya Uganda jikango bamubagiga goro ya Mitoma babagitireho emitwaro kwingana 50 then goro ya buheju bagitekaho emitwaro kwingana 25 tugirengo this motivation niyo yatuma twareba goro yo kubanza omukikope cyankore cup umukubanza nareba nkuba kugira ngo okubahereza sente kugira ngo ateba goro afune mitwaro 20 abahagiza ina abandi bambagira ngo kikire kungatumi nindeba ngo omusambi wa mugambira ka sente nkako no shangamo basamba rukubi batina makasente bamujoti ninza kweze mitwaro 20 kora atebe gora anchinchu muhereza amanu mingi noreba nindeba okufuna that goal basamba bine enteka te kugira ngo atebe goro ni mfune mitwaro 20 so ndeba ngo owabahereza narebo kazoro kubahereza mitwaro 20 yakoraje yabasakwa nabateka mushepe yana yenda kugira ngo babasakwa bafuna win and indeed babasakwa nabafuna win omulingo ogo kubaheza motivation kubanza bafuna akasente ke mitwaro 20 ibale mungu. Okay, nza kwa tufunaho a short break kandi tubasukwa tu antukora akasente zaba kama bitu tsakwa tugarukana icoka cya kabiri nuko nje kwa tureba tutabara kufuna goro yo kubanza mu tournament ningashi omwankore cup really Mitoma niyo turinzire kujya batereze goro yo kubanza isa reba tugambire tukusamba baradabe bagira ngo at least nza tureba goro muri Mitoma na buheje ndiri twasukwa tujireba Elk okwali yaskona tereze goro yo kubanza a short break tugarukana icoka cya kabiri otargata ya West ko bari kwa no tukuratira eshankezi. Hati mchara wanje mwami numanya abana nabagaruka ya ishomero kandi ibintu bikira kubi abo ashota kutwara icweka cya fiza ishomero rya junior rireze motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntkozisa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabona basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbire ndige basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana note hash ninga koresa momo app.
And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Hati mchara. Wanje mwami. Numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi. Aha bashota kutwara icweka cha fiza y'ishomero rya Junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma. Mwami wanje abo acita kushashura ntkozisa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbira muri basa kwangura school van Namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaroni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Bino bintamye kene nawe bwante walisanyi geri mpewa kazero kombo cha drink Bumlan akuja chako Mwalize nawe aho ndeto nawe leta ubade we kakane buli mwagenda kufuna Labanono yinasange nedda kachiri bashiti gwengera kuwa kazero kombucha gwengera kuwa kazero dawata nawe kwata gotumanyi mbuno bana bade myaka musanvu beddu ngabali mu business kali buli mungenda mu myaka tumakwata Bino bikoledwa aba Jonathan and Frank Investments abawongozi ba People's Choice Quality Award 2025 bakuletedde ne kazero drink and win promotion eranga kyosanga mukasandikira kyowangula buno kazero tewali kikuwangula. Hope you had better luck than us. Did you get the crown? Open it. Man, this better be real. What? Where's the crown? Grab your popcorn because this season, The Crown is on Pearl Magic Prime. Sundays at 8 p.m. Umare kuruka gomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufutandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kureba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kureba nyamishwa nazo ni 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisi
amadinisa abari kuri ibyo mikono abari gushubura imyenda enkeito abamabara amahoteli n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa mwije murebe nyamishwa engamiya embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nengeya babuniga abana mwaryamo face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egari yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akase munoti mushaje 2 anana mukaga kinana mukaga Uganda mwetegese abasambi b'omupiira bakabi mu nsi yonna essaawa yonna ogenda kubota buliro awo mu ddiro lyo ante empaka z'omupiira ez'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 zizino zigguse okuva nga 11 Juni okutuuka nga 17 July 2026 butereevu okuva Mexico, Canada ne USA. Tosubwa abasambi ab'amaanyi mu nsi yonna nga bubeefunire okuva ku bakitunzi baffe okwetooloola eggwanga lyonna oba kuba essimu noti 32 3 noti Atano aba teams ya Mtoma and ibiri actually ishatu hariye zitano ziri on target then bwejo bine attempts zigana ishatu kandi moni yiri on target mudashikezi anana mukaga dushika kitu kandi echaka bitero mpira muringo refa na kirango enchi Erecha cyabasaka nti blocking throw ina badi shift ya bwejo shot 4 sibona tari mpira mpora sina back pass shot 4 Farouk in fact umeta Latif Tragwarge shot 17 Mwetinka Alson pira muringwa sina Manuel Nyama na baba kumusangaho shot 17 tele cross ningwa goalkeeper sikana rga line sikana kwata musikaza kwetanka Dennis Mugera wa district stage kandi ya Mitomo wa Gwine is the goalkeeper wa district stage ya Mitomo pira muringwa bida kuri mwanya Manuel Nyama na goalkeeper para gutaberaho washango wa Solomon karingo in fact yabari kugamba Elek the goal scorer the cross ningwa tropasara wasikana ramu referee na jira ngo offside referee yagira ngo offside musikazo wetanka Brian Senchuma offside yaba offside zakuba el free kick Latif pira muringwa kwatomeraho shot 5 mwetenka Nicholas pira kuri mwanya kuna hansi shot 7 mwetenka Patrick wa district ya Bwejo Mitoma bino mpira line para header line pira basikana guita final neza kuba throw in aba district kandi ya Bwejo emwe Mitoma 0 Bwejo cyo kacha kabiri kandi basikana kitandika of course Twine throw in aba district kandi ya Bwejo cheka ne cha kabiri dakika kezi pira basikana kitandika pora biza gwashagoha sigaza wakataka sigaza wakataka Gerald yasikana mpira muringo pako goalkeeper yasikana kwatira kimwe kanaza kwa nasimura mpira muringo yasimura mpira muringo betenka Geoffrey Mukanzi throw pass mpora mitoja yasikana nyoka bati sawa gwasha tatene mpira kwa gumisinga is now Eric the goal scorer yasimura mpira muringo na rondo Emmanuel Nyama na kutagaho is now Latif in the control chest control of course Latif no mpira pass line kwa shangoha Gilbert heading mpira muringo pora sina once again Gilbert line bati gari mera hore fana yasikana mwe kurunji mnonga Gilbert mpira muringo na rondo musikazo wetaka musikazo Tomba sakana kumtaga throw ina badisi ya Bwejo mtusko wadada hata kutandika pora kuza kwa shangoha sikazo kutaka Henry pora pass line no hard huba sakana guyabo shot number 10 mwetinka Fazil back pass kwa shangoha shot 14 is now Agaba Martin pass line nukushanga Manuel Nyama bateza lawansi bamtagadia hansi Manuel Nyama bakutarikira pora Fazil yasikana kutandika pora Fazil through pass on cross pora sakana bounce mpaka Heru tira kwa bounce mpaka Heru Iza kuba goal kick aba district kandi iki ya Bwejo goal kick aba Bwejo tukira tayari West TV iwe mwana wanje kutureba kire nkaka echo korane chamandi charukane chamandi pira muringwa Henry Tom Kakeida izina Patrick batigadi hansi ya referee jangu tugumizamo pass kuna hansi bagutangaho babuza kuna mu containing kuruje mnonga finally ompira gwaza Heru throw in aba Mitoma mnyano wanja urukirizo mukire nkaka kandi tayari West charukane cy'amana mnonga bari TikTok tubareba message tuzureba abari YouTube cy'umukorane cy'amana mnonga bari X muri monogo mana bari TV live cy'umukorane cy'amana cyo kandi cya kabiri Rio Jazz Jose bakaniza nkore cup kandi edition ya katano it is match day ya kana
actually ni game ya kana a match day 1 ijikangu tuine gore mu yonka mizano ena sofa irinez ibasika nezano ningashi irigumza muri kwasika nezano umupaka izankore cup. The first goal comes from Okwal Eric shot 7 aba district ya Mitoma niwe yasikana tiba goal just emoyonka herikurebeka kandi umupakezi izankore cup mu edition age kandi uyu mwaka 2026 Pero ina ba district ya Mitoma mnyana wanja urukirize mugamba ki banyana banje abasaidiza kuri muri Kampala banyana banje abasaidiza naja nankumbi saidiza kuri ya muri Kamocha banyana banje banansana nabaramusoko kurunje munonga tero mutwe manura nyamaji nawo Fazil pira muri mama nyabo what a big save mama goalkeeper yasako nasavika kurunje munonga kasigazi ka Fazil ka mutire nyanda y'abantu munonga ture cross ningwa pora mitwe pira basaka no kumisiga kandi gwaza goal kick haba bweju baje ko nibeta asa munyano wanje ari kureba atari wese mukire nkaka bweju eshayona bweju bagira ngo eshayona Mama nyabo Of course, Fazil once again through pass Manuel Nyama. Fazil sona funa kura higuru bya sakaba mu yoho is now Bweju in the control. Ugejama mwita aheba Maxim Mitoma juu where the bees of course ugejama mwita atkwasa Jordan streaming live soro Mitoma neza kwangura goals 2-0 wibara mnyano wanje. And this is Muhebwa Brian Mitoma juu live here in Kashenshero. Yes, wibara mnyano wanje. Atamba Breya big chances replay. Kato Godwin, I told you yesterday that Mitoma will come and first score at Ankole Cup. Everybody, of course, Adia Ijuka Dennis Natamba, hi, we are ready for you. Hey, Kare. Trainingwa, wizon box mitwe, wasikano headinga kwa wasikano gurgayo. Mwetinka a call. Cross ningwa. Mpora. Na Andrew. Gilbert Rupasono. Asana kusema mpora Solomon Kwaringa naronda kuri hansi. Zina tambuka kirasi kwa kwato kitegenye bagumu yajere. Zina Faruko mpira muringwa. Zina timeji Gilbert. Wasa kwa Sumshangoha. Shana batu wa district ya Mitoma. Petro Pasha asakana raba mukonka. Zugazi ya barisoko confidence asakana kuri gwargayo. Mpora. Kitegenye zako na raba mpora goalkeeper asakana kwedinga gwiza kwa Shangoha. Shana bathatini wa district ya Mitoma. Kuna hansi. Yes, mpira muringwa guza kwa Shangoha sigazi wakatanga Gilbert mpira kweza mtahiwe Gilbert is now Gilbert once again pass kula higuru na rondoha shot number 16 mwetoha tinao timeje Mitoma mbara bazoka bagarika munyuma wakurunda shape umurundo gundi goalkeeper chest control team ya Mitoma bagaza kwa nagarika nyuma kurunda shape yabo bakasanga bafuna kujamba kote ngo muzano kubitu ngukiri gore mwe district ya Mitoma 0 Bweju team benerewa nka underdog eshahezi Reneria Empanga bagira Priya Mpanga wakuno kulia no kombe sahani sigazi the goal scorer mpora Solomon Kwaringa is now Mitoma shot 6 mwetenka bako Kilad uragiye mpira muringwa guza kwa Shangoha sigazi gataka Andrew through pass no hard hoti na of course goalkeeper yazakana rwego kwa hidingo mpira muhango guza kwa Shangoha sigazi gataka Ali asukana pasi mpira kuri hansi guza kwa Shangoha sigazi mweteka Gilbert asubira mpira muringwa Teganyiriza kwa natigwa muturi ya chance atendo kiteganyi kiraka ganyi referee nagira ngo haba mukuska referee nagira ngo haba mu handball Bweju bazakana bakwata mpira hanuya Bweju bagira basakwa kana bwe of course Bweju nibakora mu enchuka district ya Bweju bakora mu enchuka ningashi nibakora mu substitution baramuntu bazakora mu substitution district ya Bweju barumbaje ngo tumino kutitera bagaba na yellow card goalkeeper mukoro kumaka Mugerwa Davis nibamutera yellow card
is Mugwerwa Davis bamutera yellow card wa district Mpaha eya Buhweju. Rather his John Ruby Mugweri Buhweju nibaza kuramu enchuka nibaleta babiri at once. Data nibaleta omukuru kumaka Data jase number 2, then Julius Miayo Mugweri John Ruby Miayo jase number 5 mwete omukuru orukumanyanka jase number 5 omukuru kumaka Musika Nicholas nibaleta mu wadada jase number 2 na jase number 8 omukuru orukumanyaka Wamanya Julius crossing omupire Ken. Oh, it goes wide. Jase number 15 just too wasteful also. Na isana shisho mujishabu district Mpaha mwete Muwanga Samuel. Our district rather our district Mpaha ya Mitoma mwete Senchuma Ban. Cheka mutwe mpura jase number 17 Buhweju na ukakire Thomas mateka mutwe mpura bakarikana bakwata mu Agribat Sharimu Tanu ya jase number 8 Julius take pass mpura jase number 17 crossing omupira ibisabe bakarikana bagubona ba district Mpaha ya Buhweju jase number 7 mwete Patrick sompira kuri mirongo line Patrick na changa Caesars na kura dancer line crossing omupira Patrick crossing omupira Stegen Henry there and the goalkeeper is also there. Mugwerwa Davis aba district Mpaha ya Mitoma district ya Mitoma Mugwerwa Davis jase number 18 Nasana kwata kuri mirongo Buhweju bajang tire kuboni ko Raisa teka mutwe mpura Latif pata mpura jase number 10 mwete na crossing omupira mwete Okwaringa crossing omupira mpura is now jase number 2 Manma crossing omupira jase number 8 basa kwa mweta Julius crossing omupira mpura ruguza he Buhweju nibagaruka bafungwa chances zigumana zigenda ba district Mpaha ya Buhweju. Baturika goalkeeper Mugwerwa Davis nageza okwechereza mpura twajangu nitwe tuzine ninga shinito twebembire tukwenda kumanya Mugwerwa Davis yukangu district ya Mitoma ine mu busigasi bachase number 10. Imagine a student ababe bakuratira impaka eza USSA Board Games 1 Jumo Progressive mwete Khalid Fazil pata mpira kwa kipi there to Sebeken. Now just number 13 basa kwa mweta Gilbert Ahumusa Muhu brother Gilbert crossing mpira mpura sana ronda captain na sana kwa tokache. Now Khalid Fazil pakarikana kwa tofa Latif balunda kakire takubona Emmanuel Anyama na kwa mpira mpura Emmanuel Anyama crossing omupira Emmanuel Anyama na isana agarikana atera pass n'uju murongo jase number 6 basa kwa mweta hu crossing omupira pata mpura Gilbert aba district Mpaha ya Buhweju goalkeeper na kwa takuri murongo mweta Mugazi Godfrey basa kwa nota Rambine Sports Center omurembo rwito rwamba Rambine Sports Center wabano itaga pool tables wabano itaga ebyoma bya gym wabano itaga jazz zo murembe wabano itaga nkito zo murembe no itaga emipira no itaga volleyball nets ninga shebitimba bya netball bya volleyball no itaga byona byo kumanya ngo ne bya sports making sure kugira ngo watayira hanuya shihina centenary HBNK shopping arcade chitekenyi taya Chess basa kubano tayira Rambine Sports Center basa kubano yitungira pool tables zo murembe basa kubano yitungira Jazz zo murembe Rambine Sports Center mu Rwembo rwambarara making sure kugira ngo basa kubano nobona ebintu ebyo murembe ebiri mu pool tables ebyoma bya gym enkito zo mupira maybe wabona na athlete ningashi odomirichi obkita bona buriyo batira pasi n'injo minonga na Mitoma crossing Anyama it goes wide offside. Emmanuel Anyama was offside. Emmanuel Anyama was offside but too wasteful. Yabal offside but still yagushisha side ya Mitoma
Buhesho sikwata mu mpora kitegenye now Kakire Thomas mbamutanga mpe Kakire Thomas nagaragana guwininga Jesse number 17 teka umutwe Jesse number 6 Mitoma mwete Bako Gerard tera pasi nuje munonga hali ya line na Buhesho Jesse number 15 mwete Samuel crossing umupira Akarikana bakirira ngia pora Ebisa hariho oksirikana hanya align Jukangu Mitoma district goro emwe 0 district ya Buhesho Mitoma district goro emwe 0 ya Buhesho ompira no gushika Jukangu turi omisundi cy'omusano gwitu echa kabiri teka umutwe pora now Solomon Okwalinga Pambagar Karbakuteka hit no gushika Jesse number 2 pasakwa no mwitaho Yeska kama Alex Jesse number 2 kwa district jimpaha ya Buhesho Batorika nogo kushika mwete a Samuel Brother Gilbert Kwatampura Tia basi ni jumnoga Jesse number 7 now Kwatampura his Gilbert Bagarikana batega kwa ringa Gilbert basi ni jumnoga hali ya line Bakwata mukache Bagarikana biwawa district ya Mitoma his Samuel nagarikana sano na Jesse number 14 basakwa no mweta Martin crossing umupira Jesse number 6 Gerard crossing umupira mpira nukisa heni Abukuru kumanka Bako Gerard Jesse number 6 aba district jimpa ya Mitoma Bako Gerard Zina waruhura no manyangu he's a signing from outside Ankore Bako Gerard a signing outside Ankore aba district jimpa ya Mitoma nagarikana teka umutwe Bako Gerard Nasirikana chitegenye bagarikana bakwata mpura a district ya Buhesho mwete Gilbert teka pasi mpura now Jesse number 8 bagarikana bakwata chitegenye rather Jesse number 2 basakwa no mwitaho bagarikana batera pasi ni jumunoga mbaruta anyama now kaka Jesse number 7 bakwata mpora Okwalinga pasi ni jukurunda chitegenye taruho Abesindika run his Gilbert bagarikana bakwata chitegenyi na sharumu ntanu ya chitegenyi bagarikana bakwata mukachino bamutega hansi ya chitegenyi na isana sirikana bashija chitegenyi na jangu tine chiruho rufina ja tujende bagarikana bakwataho his now tujende Samuel goalkeeper ya Jesse number 15 Samuel aba district jimpaha ya rather Senchuma Brand aba district jimpaha ya Mitoma Jesse number 8 mwete Niwagmanya Julius kwataho Anyama Emmanuel is now Fazil Naruda Hokter Fazil shot kata goalkeeper at safe mwete ho umukuru kumaka Fazil mwete Fazil mwete Khalid Fazil bagarikana bakwata Buhesho chitegenye tera pasi no jumnogo kwa Thomas Kakire bagarikana bakwata Jesse number 17 mwete Harrison Jesse number 3 Okwalinga bakrosinga kuri jumnogo pia Jesse number 8 mwete Julius bagarikana bakwata Okwalinga crossing umupira pora goalkeeper ya kuri kumanyanka Mugerwa Davis he's there to save Bachati tumine kuteba aba district jimpa ya Buhesho making sure kujango wakozesa products zetu za Wonders Cosmetics asakwa no itunjira majuta yetunjire sanitizer asakwa no itunjira byona byo kumanyangune bya Wonders yahoroze hona uruguza products za Wonders hase kuba no tunga ebintu ebyo mulebe Wonders always wonderful Wonders Cosmetics the core squala take up a simple mpula Okol is now Anyama bachangu ya offside bachangu Anyama ya offside you can go the only goal squala Ninga she the only man who made a difference. Mukuru kumanyaka Okol. Bamtureka Okol Eric. Batureka chitegenyi Henry screen yawe. Chitegenyi Henry. Omuzano wa timu ya Chigen's Homeboys on loan from Barara City. Awa screen yawe chitegenyi Henry. Bagarikana bakwata omutwe. Aba district jimpaha ya Buhesho Gilbert. Teka mumutwe mpura Kakire Thomas. Teka chase now. Gilbert again, under Jesse number 7, mwete ho Patrick Gilbert, tanika throw in na Kakire Thomas Gilbert again, mpira nugwiza mungaruza goalkeeper Mugerwa Davis, Jesse number 18. Hakinga sho kujangwano ndebite byo murembe nunda enkito ikazo kureba hano yo mucayi
nonda chaza zo munembe nonda chaza JVC eza seno za kare nonda chaza AIG chaza AON eza Manchester United chaza Tottenham Hotspur AIA bekinga shwa kujangwa Tayirari Mbine Sports Center mu Rwembo Rwambarara pasa kwano tunge byoma ebyo mu Rwembe ebya gym tungaho Portable Saman Okwaringa Simon crossing omupira mpora Kitegenyi Henry na so mpira line Kitegenyi and John Rubu Miguel jikangu John Rubu Miguel na Kitegenyi Henry ne bemanya John Rubu Miguel chase number 9 pamukoreka screen yawe mwete Henry Kitegenyi mzano wa timu jimpaha eyambarara asite hadi arona timu ya Chikezi Homeboys pamukoreka mpora arumuna ashisha micha ya district ya Weju bakorekana the goal scorer Okol Eric ha screen yamba kurika jase number 14 mweteho Gilbert Muhumuza aho aba district ya Ruhweju baturekana jase number 4 basakono mwetaho Chiyemba Latif baturekaho jase number 7 the goal scorer aba district jimpaya ya Mitoma mwete Okol Eric baturekana jase number 10 basakono mwetaho Khalid Fazil umweji al Ijumo Progressive abafuru winjire mpaka za USSA Ball Games 1 kasigaza ko ni kadenja abantu munonga Fazil Khalid kandi kari mu timu ya Mitoma shot number 10 bikarungi kurungi munonga and of course ishonga zo za sekondari stambura kurungi well gukirigore mwe aba district ya Mitoma kandi 0 district ya Bwejo mpaka neza nkore cup kandi twantureba statistics zongera kwandi mountinga attempts gana munana actually aba district ya Mitoma attempts ngana 5 aba district ya Bwejo on target ina eza district ya Mitoma ibiri aba district ya Bwejo and of course twari corners ibiri aba district ya Mitoma emwe kona ya district ya Bwejo so turebaho yellow cards tina yellow card kingana kandi zingana ibiri kandi zona zira side ya Bwejo tune fouls za seconds ba committed zingana munana wa side ya Mitoma and mushanju a side ya Bwejo then offside zitu offside zitano a side eji kandi ya Mitoma kandi emwe habwa Bwejo ninjira no statistics aleta cross ni ngomba kusino hariho sikazo gata Patrick yakwenda kuyo mwanya no haro goalkeeper yasikana rgayo cross yasikana kwata goalkeeper yasikana rgayo yakwata kurunje munonga kandi yasigara hansi bit na itaga medical attention Dr. Najrati Gretaga kandi kwazo kandi tunga obujanjabi goalkeeper yasigara hansi goalkeeper Mugwera Dennis Dennis yasikana asigara hansi nazo kana funa obujanjabi turebe shoko zasikana zitambura na mnokire nkaka mwagira kandi twereka ukusha yasikana kibaho yarga umuhanya yasikana haguruka kwazo kana byezo mpira kurunje munonga kuka kamara gukwata bamutamwe kiko koraho mu proud eventually embera zatambura kurunje munonga umushankezi goremwe aba Mitoma 0 Bwejo kandi nyoje kora kuri Christianti aba Wonders nabatire mwaka sente kinje munonga kwa secondary encore couple kujado misho wano rewa uniform zona ziriho logo za Wonders kandi uniform zezo abakuzereza nabambine Sports Center mu Rwembo Rwambarara bakumaisa bine original chaze baze brandinga bakoreze nkito stockings barefaro kureba ebizore bazire of course that is mbine mwana mureba enkito of course je nimbine mwana muri medical kit products bakwato mwanya kandi basakwa no manyangwe gwe nimbine muri Rwambarara henyini High Street hihi na Centenary Bank beko usanga kandi kwegamba itaji ilyambire shwa ndama taji abiraho henyini irimwe opposite na Zebra Crossing then JNK building habonoza kwa nofuna kandi mbine Sports Center bana koreza bintu kebe kunje mnonga nwazo wasiko nazwe ka uniform zezo mwankore cup wamunche litari mwenemwe and team zona ziri very fit kandi amazita go kwesiga ukabereshera na Wonders Cosmetics zamaduka bajoti nyenda Wonders Baby Jerry nyenda Wonders Habo Jerry nyenda products za Wonders nyenda lotion nyenda family Jerry nyenda any kind of kugamba mazita nyenda sabuni muzo bya Wonders kandi babikoreze kunje munonga enshonga zitambure kunje munonga kore cup edition ya katano kandi Mitoma ibembiro mpira koremwe hariziro bakuzana district ya Bwejo turi chance box once again mpira sokana gwi hayosha number 5 wa district ya Bwejo kuturi mwanya Kiteganya Faruku basindikana pora mpora Kiteganya Faruku sima na kwaringa eta throws ni ngo goalkeeper wakataka Davis sokana kwata mpora basokana utapingo kandi kuturi kura ina higuru final sokana kwata it can refer to rather goalkeeper ogu
yataka bya Alan Ramsdale Owens season ye 2022 turahere hebya besekana kuri mu club ya Arsenal zakana bikoraho kandi turatambure kurunja munonga eno mpira kwasikana garuka Fazil Karide basindi kari heru kandi refa nagira ngo neza kuba goal kick. It is a goal kick for Timweji ya Buheju bari tampira muringwa tamuka kire bagumutomera ho gwashanga Emmanuel Anyama pera kumesiza now Timweji ya Buheju throw pass ningwa kuri hansi nagushanga nagushanga tego mpira wasikana kushanga Bitkan Martin goal captain yasikana Amorika Machua Martin Amorika Machua shot 14 abadi stage ya Mitoma niwe captain legend wa Mitoma kandi atuireho yaga nimiringwa hanuya Fena train experience ya manu mnonga and by the way he's a teacher by profession Nenzaro ya hanuya eshonga Numa nenzaro ya hanuya muri ijumo sikazo ketanka Martin Hagaba ndire timu ya Buheju once again bagaruka kwa building shot 8 na Buheju Bate gachiri hansi parampara zikana dribble ngano pira once again kandi Martin yamujatina horukuza back pass Solomon kwaringa hata through pass yasikana shonga bakore batamu is now team ya Mitoma is now Fazil through pass now Manuel Anyama 10 for 11 zina pass kula higuru washango Hasecha Brand through pass no hardho kandi tureba ushata number 4 Farouk Raza Latif ya kutapinga mrefu gargayo is now Buheju through pass number 2 is now Buheju through pass no parampara zina Martin yajira tapana tina horukuza Agaba Martin yamjamutina horukuza basekana usigara hanu ya neza kwera tiro ina badishu ya Buheju njagane tabro mpira zina Solomon kwaringa zina ushana batu abadishu ya Mitoma basekana mjati noda tewali joraga tina horukuza is now shot 60 mwetoha usugazo katanga Gerald yasmana mpira bagutomera shot 16 Gerald mutahiwe abati moja Buheju is now shot 16 Buheju parampora through pass kura higuru harho tira cross ningwa pira guda heru abadishu ya Buheju gweza kwera goal kick abadishu ya Mitoma Eshaneza kwantureba mpira hinduka badishikiti ya Mitoma mba preparinga substitution kandi Eshaneza kwantureba substitution Mitoma walimba zikana preparinga substitution and any time takwantujireba na Ija Bitu tina goal kick wa district ya Mitoma gushirikore mu Mitoma 0 Buheju Mitoma 0 Buheju Ochirambe hoza tayari West TV of course bari ya YouTube chibukora n'iki chamana bari ya X chibukora n'iki chamana bari ya TikTok chamana munonga through pass no chitekenyi bamutapinga mpira guri he throw in aba Buheju aba Buheju Iyo throw in aba district ya Buheju kandi pida district ya Mitoma bari ma preparing substitution kuna sakani gambira Substitution about district ya Mitoma is now being prepared. Msigazi Jona Rugaba Elvis azakuwa na tamu shai. Actually Jona Rugaba Sakwan tureba hinduka shahezi. Sakwan tureba Basena is making his way out. Sakwan tureba district ya Mitoma kuna mpira hinduka bai hayo Basena Andrew Bareta Sigazo ketanka Ajuna Rugaba Elvis actually is now one product ya USSA Elvis ni product ya USSA kandi no wasakon Bareta batakompira Gilbert Dagori Zoha Ari through pass kwa higuru district ya Buheju Martin ya jirata pana through pass ya sekoneramu ni barondo Brian nakumshanga nakumshanga Pragu tapingo gas kono kuja heru throw in aba district ya Mitoma bakutandika mpora is now Manuel Anyama for Mitoma Manuel Anyama dribbling on mpira through pass chiraka throw in aba district ya Mitoma once again throw in aba district ya Mitoma trimchoka chaka ni inshoga zo zitambura kunje munonga kwa cup edition ya katano kandi turi muri Ruhinda koni ha Ruhinda SS that is Mitoma against Buheju numuntu gukubanza team zezikwebugana konkembere ya higuru offside Haro offside aba district kandi ya Mitoma binenjara ya mani Mitoma binenjara mani bakorikangu baza ko nibende kirweta gacho na chona kuchikora niyo shunga bwa kibine offside zikingana kandi mukaga as we speak right about now tureba timu ya Buheju once again build up Buheju pass kuri hansi kwa shango washa number 8 bagumtopinga ho is now timu ya Mitoma Fazil pass kuri hansi kwa shango mpira kwa gurumwinji kandi kwa zaheri throw ina ba district ya Buheju Throw in aba district ya Buheju gore mu Mitoma 0 Buheju Asina Solomon kwaringa
Salomon kwaringa ba district kandi ya Mitoma ya Bweju pass mpora washangoha Gilbert yanjiga pass kuri hansi washangoha msigazi wa Tom Kakira bategari hansi refani ya free kick refani ya free kick ya district kandi refani ya free kick ya district kandi ya Bweju eri mu ango nungi free kick eri mu ango nungi mnonga Tom Kakira basukana mutega kubasa kwa nazansi neza kuba eri free kick eri mu ango nungi omutezi wa Afrika ino buryo nungi impirogo naguteka mu katimba omutezi wa Afrika ko murungi kandi ine buryo kuno mwankora I think tukaba basigazana nagambireho enyumaho actually sigazi sayira rugumaho cyangwa atime ja bull kandi zaro abshenyi tukareba ho season yahura kuteba Afrika kinunja ba district abaga habwa Mbara City katembera nungi munonga kandi Afrika keje nayo aine position nungi sigazi bahereza sigazi gutaka Latif shot number 4 Latif aba district ya Bweju shot number 4 Latif bakoreka kasenje ka district ya Mtoma kandi Latif ari in position nungi kwasa kana ateba nagutahi nagutomunda ninga heru Latif naguteka kai katuye twasuka tureba this is an opportunity for district kandi ya Bweju Latif shot number 4 in a position Latif naguteka kai Latif inje Latif mpira kutasa naguteka heru Latif mpira kutera kimwa heru kaneza kwa goal kick ba district kandi ya Mitoma 0 Bweju emwe Mitoma bakoreka goalkeeper mwetenka Mukero Dennis goalkeeper timu kandi ya Mitoma mbaza kwa mkoreka mpora naweza kuwa na shisha akire na digida naweza kuwa na sika kapira na jata mujende muzahare najatu mujende muzahare kandi neza kwa goalkeeper basumara muringwa tumara mpira muringwa kuri munonga basikon goreka final kwa sekond kumiza mukandi gwashaka goalkeeper ndijo wa district kandi ya Bweju mwetenka Geoffrey Muganzi asikana asumara yo mpira muringwa kuri mwanya is now team ya Bweju on the move is now Okwal Eriki yakoherezo ha Belvis pira sekond guita pira kwa sekond guita tiro inaba district kandi ya Bweju yellow card aba Elvis abo kudlayinga restart yellow card yo kubanza bwa team ya Mitoma kandi substitute mwetenka Ajuna Luhanga Elvis yasekona hewa card ya change ninga yellow card Ajuna Luhanga Elvis the substitute USSA product Ajuna Luhanga Elvis yasekona hewa yellow card kandi mpira buri mwanya once again is now Gilbert yasemphira mingwa is now Farouk yari mpira kuchira mwanya rero ntumucha man munonga kandi kuchira mwanya once again is now team ya Bweju Tom Kakaira no mpira Tom naronda Brown kuri hansi nagushangana gatagushanga kuchira Patrick no kwine kuri hansi Patrick for Bweju Patrick once again Patrick 1-2-1-2 Patrick kuri kona frag Patrick na dribbling no mpira shot severa ba Bweju but Guardians na referee na jatile chiriho tujendo misho is now Gaba Martin captain back pass washangoha Faruku yayo mpira muringwa kuchira line ngushangoha kandi basoko shanga sigazo katanga Gilbert abatino ya Bweju yakweningaho ngushangoha Patrick final nagirangu hariho engeri ya offside nagirangu arengeri ya offside hariya touchline kaunka aline yeruguru twanto observing kurungi aline yeruguru team ya Bweju shobokwetanka Honorable Francis Precious Dehiguru Honorable Francis Precious asakwana zitembera kimwe Precious asakwana zitembera kimwe finally edakika twinayo nche twasakwana tendera kandi cyuka kitu kandi ecya kabiri remember ati Zikiri gole mwaba Mitoma 0 Bweju the first goal mu tournament kandi yasakwana tebwa Okwal Eric shot number 7 aba timu ya Mitoma is now kiteganye mama nyabo kito zasakwana zirigayo Henry Kitegenyi asakwana shamba kubikana mnyano isikangwa ina yellow card Henry Kitegenyi ina yellow card mama nyabo sigazi kugamba injury looks more serious
shangwa district ya Mitoma ya hansi naza kwa na hindura munakora ikangurira rero musasi bwa mani munonga district ya Mitoma cyembere mpira gore mu hariziro. This looks to be an advantage ninga shino mu gishoko basaba containing time kandi referee yasiko na tori kangu time nuwaji control injire tari muntu ndijo time nuwaji control injire tari muntu ndijo. And of course tujya kwa twishanti products za Wonders basiko noze sigas korese kurunje munonga nzakwana zikusiye cyo kwenda cyenyine munonga kwenda mu birgu kubereshera nenda koresa amasita ninga shonda koresa kasabuni ka Wonders batirimo kandi kinje munonga mu tournament kureba negendo misho kurunje munonga. And indeed twasekwa nitonte barongora no kubahagira munonga kwa sekwa batiko kane mbere nunje Edwin basekwa mutamuza basekwa mushoze cyayi kandi pira uza kwanda kumizamo Edwin yasekwa nashora kumeta aine byona Edwin through pass sangwa Emmanuel Anyama mama nyabo what a chance Manuel Anyama shamba timu ya KCC basekwa na spare umugisha ko basekwa nafuna goli ya kabiri Manuel Anyama former Karo striker currently playing at KCCA ya fergu mu gishoga manu munonga kwasi ko nafuna kandi goal ya kabiri aba district kandi ya Mitoma tire pass ningwa mutwe Edwin yasikona kwenda gwargayo kuza kwa shangoha refana jirangu habaho kusham sitima aiza kwera free kick district kandi ya abhoju iza kwera free kick district kandi ya Buheju. Okay, Buheju jukangu bine free kick ataba katungire corner mu batureka Thomas Kakire Jason number 10 ayamerireho nano mukoro kumaka abenite Harrison bona bemerireho a free kick the two wasmen Kakire Thomas hotireho Harrison batureka bakitegenye Henry Okaringa bona bari yawo mu central ari mu defense crossing umupira Kakire Thomas. What a save! Batureka goalkeeper mukuru kumaka Mukerwa Davis. Batureka Emmanuel Anyama amurajate mu rumunu mukora cyaho mu central defense. Twenda kutera goal batureka jase number 10 Thomas Kakire. Sanwa time jipa yamba rasite batureka na Latif jase number 4. Batureka Solomon Kwadinga jase number 3. Kangu abine corner kick ababweju. Basa kuleta kona kick crossing umupira mpora teka homutwe batureka pass n'inji muno ngambalo Gilbert Ken Barua jazena number 17 mwete Harrison teka umupira mu muno ngambalo teka umutwe call teka umutwe mpora bagarikana bakwata mpora mukuru kumanyaka mpora Kakire Thomas Eken bagarikana biba jazena number 13 mwete umukuru kumanyaka Edwin mpira nugwiza no kushanga goalkeeper asaba kurinja kapira goalkeeper umukuru kumanyaka Muganzi Godfrey kwata kurinja mnonga natandika cha goalkeeper chiringwa mnonga bateka umutwe bagirati hariho bamutera yellow card jaze number 4 aba district ya Mitoma mwete Lubega Faluk bamutera yellow card aba district ya Mitoma Lubega Faluk bamutera yellow card Lubega Faluk najeza kwanisana ebigambo Lubega Faluk batureka John Ruby Mugweri abineho umupira bagarikana bakwata mu Elvis teka pass n'inji munonga jeze number 13 baita mukuru kumanyaka Gilbert ahumuza rather umukuru kumanyaka Edwin jeze number 13 Mugisha Edwin aba district ya Mitoma naza kushika throw in Mugisha Edwin shaka pia narunda Elvis nateka humutwe pia nugarika nuguza throw in no shot no district ya Buheju shikampira Gilbert agarika bakwata Kakire Thomas tera pasi n'inji munonga hari ya Ryan jaze number 7 Okol bisana bamutegana ayanga Okol agarika barunda jaze number mwete captain umukuru kumaka Agawa Martin tera pasi n'inji munonga bisana barunda jaze number 15 mwete umukuru kumanyaka Brian barikana bakwata Agawa Martin danda Elvis akubona Mitoma nabagarikana bafera chance umukuru kumaka Agawa Martin jaze number 14 captain yarunzire Elvis herbo yamara kutamu Elvis cyamutunga
Bisana bagaruka barunda jaze number 7 mwindo bumukoro kumaka Patrick na gushaba tagusaba Patrick ni bizana mutekaza agawa Martin ene bajangu no gushika Toga district ya Mitoma now agaba Martin natandika home Central Prince natandika Noha na Faruku Rubek somure kipira kirenga munonga ni bizana barunda Latif ali in position for the ball Padu Gwizanu Zahir Radha Latif Tatuko pira mpora na goalkeeper Latif Takaraka na crossing on pira naunda Kakire Thomas Naso mpira mwinji mlonga Kakire Thomas crossing on pira naunda Henry Chitegenyi Nateka Chase Henry Chitegenyi Bagarika Mbagutomina Nibisana Bagarika na Babuna Hawa district jimpa ya buheji goalkeeper Mpira kama kamu Gans Godfrey Chase number 1 Bagarika na Bakwata Chase number 16 Basa kumana mweta Gribat Ahiresa Gribat Nasana naunda Chase number 7 mwete Patrick Tena pasi nunji mlonga Nibisana barunda Pogi Chase number 6 mwete mkuru kumanyaka Gerard Bako Gerard Jase number 6 aba district ya Mitoma atandika mpora nao Gilbert na tambura mpora na unda jase number 8 Julius na subaka pira kanunji mnonga Julius na tambura mpora Julius na garaka na unda Gilbert nibizana bagaraka na bakwata maba Mitoma jase number 10 Mwete Latif now Anyama na gruka kurunjo mpira ni bajangu yako ata na bajangu ti yako ata tukumisemu Kakiri Thomas bagaraka na bakwata mpora aba district ya Mitoma jase number 13 nibizana ba musani ya kubi na garaka na tira pore pia nugwizana kusahiri Chiraporo veno kwizanu kusahiri jase number 13 Mwete Edwin ayino mujisha Bakareka na bashikampura babuheje barumba jangu tenda Equalizer now Gilbert ndaza kushikompira anu ya line ashikompira naunda Henry Chitegenyi bakareka na bakonamu John Ruben Migweri kwata Solomon Kwalinga tira pasi n'undi munonga na izana baronda Julius na crossing Julius Shayona na Lora Kakire Thomas crossing umupira na banone jase number 2 crossing umupira kota jase number 2 haba district ya buheze Mwete Nyesigamu kama Alex jase number 2 akasigazi kakasindikire kota baferwa chance aba district ya Buhweju kasigazi kazana tik tak batureka jase number 4 aba district ya Mitoma Mwete Lubega Faluk awa screen yawe Lubega Faluk yukangu aine yellow card baba mutira yellow card batureka goalkeeper yukangu akarepresentinga Uganda under 17 goalkeeper wa district ya Mitoma Mugerwa Davis jase number 18 akarepresentinga Uganda under 17 Jete Uganda Cubs Batorika Davis rather na Gilbert nashiko mupira Aharan Kadaka sigaza mbagarika mbateka mute Emmanuel Anyama tira basi n'umunonga najeza kutereka nshu now bagarika na crossing umupira katuiza turecha number 15 na Sharomuntu Latif na Jana Yanga Latif crossing umupira mpora now Chitegenyi Henry nateka humutwe Bataruwenka John Rupi Mikweri teka humutwe Solomon Kwalinga nagarika na kwata ukache haniyo midfield bagarika na kwata Kakire Thomas pia na gubona takobona now jase number 6 Bako natira pasi ni munonga bezamba bagarika na bagwamo amukoro komanyenka Sam Rather Gilbert ahireza batukita media chikisha tu Rather na haburamu edachika ishatu crossing umupira sinikakota tekurikipita ya to save again Nibija nuba losing opportunity Nibija nuba losing a chance Ningashi nuba feru mujishaba district ya Mitoma jikangu naburayo edachikisha tukaika edachika chenda referee na tukita medachikisha so far referee patience all the way from Barara Natukita meda chikisha tubuhweju Neda chikisha tukuteka ho a difference Bagarika nabateka umuto John Ruben Miguel na Okol Nabateka umuto Emmanuel Anyama Nasuma kurunji mnongo umupira nabagumutangao Olu Kwalinga Biza bagarika nabateka umupira Jase number 5 Elvis Aria account attack Elvis Hey Ya iteka chikono wena Julius Hachatini kusingo umupira Julius Karen basana mpora now Latif tira pasi n'undi mnonga hanu ya line tira Latif naiza narunda Chitegenyi nasaba kurunji mnongo mpira Chitegenyi bagarika nibizana bakwata jase number 13 Mwete umukuru kumanyaka Edwin aino mujisha nazana mukubi katurebe referee na gamba kinajata haruho free kick majangu Chitegenyi harumo kusindikana Chitegenyi na Edwin Chiremba jase number 8 umukuru kumanyaka Julius Nuwamanya hayemereye kurunji mnonga umupira hamwe na Solomon Kwalinga batureka jase number 17 umukuru kumanyaka Alison Abenitwe batureka jase number 4 umukuru kumanyaka Latif Kiyemba batureka Kakire Thomas bona bemerira mpira bemerira free kick no hora tere free kick no hora kutungira Buhweju the Equalizer
last kick eyinkusubira kugira ngo last chance aba district ejimpahe ya bweshu batoleka umukuru ko makalatifu ejuka ngo yana n'umurunje mu kusindika shot n'umurunje mu kusindika kota batoleka goalkeeper Godfrey Muganzi rather umugerwa Davis haterere ko njimnonga batoleka Latif Kiyemba yaza kusindika fake Kiyemba batirangu tine chiruho bacang tine chiro bacang bakwata na jang tine chiro Latif na chata hatumwina kutumanya Latif bamutera yellow card Latif yellow card Jasin number 4 bamutera yellow card Jasin number 4 Latif Jasin dikankota kwa mitomo bakwata mukacheka chaho ki 18 yard box jana shawa penalty Jasin kambako nunjumunoga bagarika bakwatamu kuri kuma Latif Hajat patience toine kumanya ya the referee Hajat koka nyine kito mu kibine cya Rwangisiriza NLM amutera yellow card Patrick Latif again crossing mpira hano ya pora pateka mutwe now Julius nagarika na kwata mbari mwaza kora musabisisha na badi system mutoma na tulinda Caleb jase number 8 na tulinda Caleb bari muri baza kora musabisisha na tulinda Caleb jase number 8 bari muri baza kutahamu omugwa Fazil natamu omugwa Fazil jase number 10 Khalid Fazil na shohora na badeta umukuru kumakana tulinda Caleb jase number 8 just 1 minute to go Edachika imetukaika amherugwe dachika chenda ningashi echitundu chomuzane chita cha kabiri Khalid Fazil Inshomo progressively representing ningashi one of the products aho is a USSA tariko mupira pora mitoma the first win of Ankore Cup what I can say ndabasaba kurunjo mpira nukwizana kusahead mitoma definitely nimbani bahiriza win yo kubanza bwa chikope cha Ankore Cup ndo mpira tugwa kahwire I can say mitoma will win this match and of course nkobyo njendo misho kandi turi mu dakika ya muheru twasiko ntendero mpirogu mitoma ne baragoremwe district ya Bwezu ne bara 0 this looks to be the first win in the tournament. Of course, first goal by Okwal Eric Ndreba Mpanga the Patience nazo kwa nareba sha na jira tumwene sha nazo kwa ni maro mpirogu anyway tukumizamu Reverend Chibanti Ompira Mitoma bafuna points tuzokubanza mu tournament echi goli moyo kurwa musigazi Eric Okwal Jese kwa tiba goli moyo mureje shot 7 umushiko cyo kubanza byose ko ne hangurira district ya Mitoma byafuna buhanguzi bwo kubanza kandi umuzanogu Nechitse manu munonga Mitoma Fawase kana funesha kweta difference ninga shicho mutano Homukire nkaka Cross embere ya birungi kurika byatandikira kandi kusho mudakikezi Mitoma basikana funa buhanguzi Mitoma yafuna buhanguzi kandi bo kugira ntire bo kubanza Just gore moyonka Of course nikuko basakana kuhendera district ya Mitoma yasikana hangura muzano gore mwe hari 0 hano ya Makagabo hari haruhinda SS playground Mwete coach Faizo aba district ya Buheju of course yaruzinga muzano bo kubanza amutournament eji coach Faizo okwiza bujenyi bakakutera yo mpira gore mwe 0 game yatari moments nyingi yere 50-50 possession kandi na attempts mwasikana funa attempts kwingana 11 Mitoma yafuna attempts 12 mamwe attempts targets 3 kandi district ya Mitoma babini attempts on target ina bafuna just gore moyonka nikimaisha ki iwe komite chikushanga ngo waruzinga first game kandi oriya bujenyi kango score Uganda omupira kuruzinga ogusoka kituwa kya kuyiga so tugenda kuddayo ewa jereze tuba tetweterezeza bulungi tuyingide mu kampu nga obudde buli late naye abana basambye bulungi kutulya attempts tubadde nazo ne shot on target tezibadde mbi okusinzira embere baddewo n'ekisaawe ne surface y'ekisaawe naye tutawanyizaamu naye tugenda tusobola tuyenga tuwangulira ewaka omupiira ogusooka nogirangu ekyalitangwa n'oluzinga omuzano ogu niki ekyakuleetera obuzibu nikya mupiira egi ekyandeetera obuzibu abazaani banje abamwe babesera national team
kibabasa kurebeka amacheki konkana n'ababaro nabo babasa kwangura konka twakora mistake emwe umupira ni game ya mistake wakora mistake no losing so twakora mistake emwe twaruzinga district ya mfano watsaraho no ba koreka kandi soneki teka imbere keji bambira nti echamu asukane baretero bizubu kabarikaho kandi kwase kandi baruzigo musanoku Mitoma eza higuru district ya Viber district ya Mitoma higuru amashamarani ya Mitoma Viber ya higuru amashamarani mingi ndiye tintekatya kugira ngo imbere ko ndi kuzona Istanbul mukire kaka turikwa kwase kuri atwahendera turikwa kuri atwahendera kwega kantumanya ekigendo misho anyway twendere coach Faizo next game nogira ngo nazakombekera iki kwase ko nufuna confidence iri kugareza kana masika bahagize ejo niza kombekera striking line yangu inogoro echane bizibu no kutateba konka kuri twate batwandiza kwangura hati nduza kugenda tera miss tayito akora amatereze na strikers bitu kitunga goro tubaza kwangura ompira well koko of course echokorane chaman mingi mnoga kurebeka ngo chai kumire ambiwe za tayari wese kandi no yangu vibe nebere nyingi mnonga district ya Mitoma kabasa kubana barigayo no basinga omuzano go kubanza bwe chikope cyankureka hona rero tugire ngo niki ecyatambaje mu kambi ya Mitoma kwangura omuzano go kubanza nyenda kusima Ruhanga abwo kubaga namana ga Ruhanga konka kan nekindi harimo namana ga kasente abwo kuba Tayari TV etiremu abanyamitoma batekamu Honorable Webeka yatekamu Kazora yatekamu Karita yatekamu Gendore yatekamu kandi ninyenda kubagambira ngu ekikopo echa ankore cyona kiza kutwarwa Mitoma ntwenda kusima abo bahagizi erizoba tuyawe kikoromo abantu babane batera kira nyenda kusima abahagizi nyenda kusima abazana b'umupira bayereka muzana murungi bazano muzano girlfriend re kandi ntubaraganisa ngo tuza kuba supportinga nkari izoba abakazora foundation twagera ngo buri muntu aratebe gora ne mtwaro 50 kandi imbere ateye ati yagenda na nakasente nangwa kurigirira no kunakireba na nabamahurire nimwe mushemeye kugenda na nakasente bona nabakazora oye Mitoma oye Brinda South oye ona nabatoma tayabwa oye Ankore oye Uganda oye bebere muno honorable teke manu mubasa kushika aha level ki omumpakeze za Ankore Cup ati eche kitarokoraganisa abantu abatwire nibareba omupira ezi Ankore Cup eche cyayerekeraho kugira ngo erije kutwara kikopo haro kubanganisa ni district ya Mitoma kandi immediately tunaheza gamba n'abakazora foundation bajyangor naku oruturatwara kikopo timu ya Mitoma abakazora foundation baragihereza miliyoni 10 kashi egende nazo mukashi. Yes. Okay, ogwe ni Honorable Kazora aba district jimpaha ya Mitoma kandi twineho even n'abandi bakuru kuruga mu district ya Mitoma basa kubona tugambira niki ecyatamburaje omunkambi ya Mitoma kusinga arbweje ompira gwari izoba gwabaje tina yahenda mugenzi we twatandika no mpira gwine vibe kandi nyenda kusima abantu ba TV Tayari TV kana TV radio twenda kusima roto na deputy speaker kureta TV Tayari live kwato mpira gwa district ye hataro kushashwa na shilingi igana nyenda kusima bamemba ba parliament nyenda kusima Honorable Kazora Asa ahubwo bahagize ubwe sente
yenda kusima woman member of parliament omwebembezi MP omukyara Rebecca twena turya ekinkuraganisa abantu ba Mitoma twende kikopo nyoka ritundu gavana wanyu ninza kurwana tugite ba MPs bana kureba ngo twayinekeza omutindo gw'emizano omu district yitu ya Mitoma. Okay, yabare munonga twineho honorable district twineho omukyara abase kuba natugambira niki ekyagendaje omupira niki ekyatuma omupira gutashemeza buweju kandi ogwa ekyatuma gwashemeza district ya Mitoma. Babare munonga radio tayari maraka ganje tumarungi konkerizo banashemererwa bebembezi ba Mitoma nimbasema twine nkwatanisa ebyitu nebyampora konkai tukuzantu bantu hamanya nambwe nsima mnonga right honorable Thomas Tayebwa deputy speaker wetu nsima mnonga general Kahindo Tafire abon mentors bita butushanjiremu twakira bakatto mu kintu kyokunda entunguka abanyamtoma nyenda kubaraganisa ngo ebyemizano omuri Mitoma nibuza kuzahigura eriza abo mpira gwagenda je abanyamuhweju bashanga twetekatekere kandi bikiriza ngo twabasinga Tutangu nkizakomeza ono nonsasa ogambira ba ankore kapu chairman wankore kapu mbwene reka nkugambire bite bya Mitoma nebyampora konka itutora ntubantu twamanya tomangwe shayina tugo tware chikopo kandi hija haza mune byakarozi konka mwenu twasima mnonga abanyaboheju bajabona MPs babo twabasima twakwatanisa twazo mu kintu kitu ankore ninunji ankore ntukundo kwatanisa abanyankore ntukundo bumwe konka tine chikunshomezi kureba ngo Mitoma ne kutware chikopo cha ankore kapu. Okay, yabare munonga Oye, Mitoma oye, ankore oye, deputy speaker oye. Izina ryanje nbanyeta Chara Mpe Rebecca namanya omnyishenjero kazi ahabwa Mitoma district arikunda tunguka ahabwa Mitoma yeitu. Okay, twine honorable aba district yabuheju Dr. Koi Karisa abase kuba natugambira niki ekyatambura kubi omunkambi yabuheju tuje abana tibine motivation. Mbwene erizoba twiza Mitoma aha konka mbwene twasanga Mitoma bine kishayi kibi kitakuterwa mu mupira kandi yes kandi twagaruka twasanga ngo abantu ba Mitoma nabo twayenda kubasasira mukake nko kutandika konka kinkuraganisa abantu ba Mitoma no kugira ngo ito abantu ba Buhweju twabasasira mizobe mwasika kamaraho mwayize sika nzakumara ekikubagambira no kugira ngo ese chikopo itwa babuhezu twachitwireho emirundi ebiri hata okuntu kuza kuba gwakashatu mbwenu mwikirize twabasasira izobera ryonka konka mbwenu omukyamazima turyo ntugenda honorable wagamba nshonga z'ebishayi kuba omumbera mbi ekishayi ky'empayi kya Mitoma na nekya Abuhweju ekyansika playground ninsubira kugira ngo ziri omu stadium numuranga cyo ogutera government na muno munongo mu nshonga z'ebishayi nangwa yobuhwe ekita kyansika nkita cyaha konka mbwenu itwe nk'abebembezi nk'abamemba ba parliament twatanise na local government nangwa na Ministry of Education and Sports nintero muranga kandi ntuza kurebuka ngo twakwatanisa kureba ngo twaza kupromotinga ebintu bakweta ebyemizano twagezeho gukora nabishayi twagere bishayi birungi rero emizano yabasa kurakura ahabwo kuba emizano y'abana babagizanireje rebasa kuba source of income source of employment ahabwo kuba murangu abakufune sente nunji munonga omunsi yona n'abazana b'omupira mbwenu tuzakubita amamani kandi tukore na other kind of tournaments kurebeka ngo twabuildinga talents zaba bo muryankore rero nkore yabaje yagarukaho yakira kandi imbagambira ngo twareves parliament twireba member wa parliament banuzire barungi nzakurebeka ngo twakore inseti yabaje. Okay, yabare munonga twineho Mr. Honorable Zadok abase kuba natugambira niki ekyamushemeza achayi yari asaideha kandi niki ekyatambura kubi aside webare ekyanshemeza no kugira ngo mpira gwazanwa kandi hagera basinga erizoba ryabe rya Mitoma koka nyenda kubahamiza ngo kubarije nsika Buhweju neza kubatera ako twabashoma twabareba twabamanya size twabamanya nenzana mbwenu bije beteka tekere nkubara kensika ompira taba kugwihayo kureka
nyenda kubasima abo kugira ngo batwakiraje bazanaje taza muntaro konka nyenda kubahamza ngo mpira niko gwaba ogwa hato bagutwara konko gukurataho bamanye ngogwe nugwo abanyabuhweju kandi mbaza gutwara aho kito bunuze bwa chikopo ntumanya kandi nyenda kubahamza muhima ba mitoma mwetekateke mwabana umujaguzi zobera umujaguzi mpora ahabo kuba nubwo byatandika itwa abanyabuhweju abarya buro nubwo twatandika nasikara ndiyo mwana zado mutekanga zadoka kandi MP musya ahabwa buhweju tugire ngo uko wareba mpira na time y'umwine time ya buhweju no mu ruga mu group stage echo ni unukireba hatwa twabatayira echayi no kirebo kukiri bakatutera gore mwe kasa ezo titano yenda kubahamza ngwecho binja kamu kandi necho so kutwara aho kandi tumanya okutwara okuzana kahoho tukatwara chikopo echo ncho tukuchenga. Okay, ogu ni Honorable Zadok kandi omwemba MPs babuwejo batineho chairman wechikopo echa Ankole Cup abase kuba natshobora binji even angwana na amateka ago abase kuba bateka omuchikopo echi kandi tugareke turebe reasons abwa chigoro zitaka kanyiro omuchikopo echi. Yebare banyeta ya Jackson Byaragaba chairman sponsorships na technical abwa Ankole Cup nyenda kubanza kukurutsi aba mutoma abo kuteba goro yo kubanza ya tournament ya Ankole Cup na win yo kubanza mwebare munonga ba mutoma ninyeta abantu bona ba mutoma mwishe muhagire timu yanyu mugishagice mugihereze obuyambi sente kandi nyenda no kwebaza ba MP ba mutoma mwebare munonga nawe mbezi ba mutoma bona Karitundu na ba MP bona nabandi bona batire musente muri mutoma district mwebare munonga mwije muhengere kugishagika kweraze buheju mugishagice yazarubiriza mukoreki mugishagice ompiro gutukagutaho kutugita twena obururu buhire hatu tukore hamwe tukore kumwe tunje tunguko mbyemezano na nebya community so nimbeta mwena nagamze zinde ziri kukurataho mwije magere districts zanyu nabatari ba mitoma ko kamwe nabari yabankore yoka kurugera amizane yito arebereho ena eyo kubanza oku abahurikiza ninga shabarebe ko barebere mizano ena yo kubanza teka ki omizane ndije ri kukurataho Ankole Cup emizane eri kukurataho timu zona zetegekereje numuzireba goro tuzikutebwa ba defender nimpamyangu esira kurateho hati musa abantu bona hibara bari yombarondo ko baratebeza goro mbene kimwe kabahagize umurinde za goro neza kunywa ba refari bakoze imirimo yabo kuce harimo buringaniza burungi tino waye kwatize refari so nimbashaka mutereze timu zanyu muhereza abahagize za goro abakusibeki basi mukirijeho shemeza abantu bashemerwe bahagira Ankole Cup yebare munonga. Okay, twineho abanyambarara Mbarara City hamwe na Mbarara District tana pse twarebera bishayi wazaho Bushenyi okazaho Ibanda okazaho na hanu ya Ametoma ntureba ngo tana ni nyinjo mu district says kushinga Mbarara ni nyenda omuranga gumwe ningash message yo kusindikira abagiza abambarara ni shaba abagiza abambarara na Mbarara District murwanise ejo kugira ngo imwe muri timu z'abanafu game yanyu ne y'abanafu mukore namani mworecha abandi abantu nimwe mbasa kutera umpira mushemeza abagize banyu bijombe shayi. Okay, yebare munonga owaye kumira ambeweza tayari WSTV Beckham da Sports Master Real Judge Jose reka tubase ku bantu kurekera aha abwenshonga yakire tuze on programs ezit baba. shongozi witwa Kate Mukiza yaturetera gunda